예, 기도하겠습니다. 네, 잠잘로 들으시면서 저희 앞길을 늘 인도하시고 저희 미래를 준비하시는 우리 아버지 하나님 감사합니다. эзэм минь бидний өмнөх замыг мэддэг биднийг бас мөөдөртэй бурхан танад талархал өргөе. 하나님의 말씀 주심은 저희 미래를 놀랍게 복 있는 미래로 준비하시는 일이심을 믿습니다. Эзэм минь таны өгч байгаа ивэлүүд нь биднэрт ирээдүй бас ерөөлийн өдрүүд гэж итгэж байна. 말씀 듣는 시간마다 이 모든 시간을 귀히 여기는 저희가 되게 하여 주시고 Эзэм минь таны үг болгоныг бид нэр анхааралтаар ойлгодог өдрүүд байлгаасай. 주신 말씀 소중히 붙잡고 생활 가운데 적용하는 저희가 되게 하여 주시옵소서. Эзэм минь танаас өгөгдсөн тэр үгийг тань бид нэр анхааралтай сонсож хүлээж авахд тусалж өгөөсэй. 입으로만 말씀을 전달하지 않고 이 말씀대로 생활하는 저희가 되게 하여 주시고 Эзэн минь зөвхөн таны үгээр одоо амаар сонсох биш зүрх сэтгэлээсээ сонсох туслаасай. 인격으로 말씀 전하고 또 성경의 감동으로 말씀을 전하는 저희가 되게 하여 주시옵소서. Эзэн минь бид нэр таны үгээр сүнсэнд хоолыг олсон ийм цагууд байлгаж өгөөч. 하나님의 통치받는 자의 복이 어떤 것인지를 분명히 아는 이 시간 되게 하여 주시옵소서. Эзэн минь танаас удирдлага авсан, таны удирдлагын дор амьдруулсан амьдралын амтыг бид мэдхэд тусалж өгөөч. 성령께서 깨닫게 하여 주시고 마음에 깊이 간직되게 하여 주시옵소서. Эзэн минь та ойлгоход тусалж бидний зүрх сэтгэлийн гүнд оруулж өгөөсэй. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. Есүсийн нэрээр залбирanгуйлаа. 아멘. Энэ манайхаа өнгөрсөн 24-нд би орчлоо орлоо. Тэгсэнтэй 24-нд өвцөн өдөөс өмнө нэг цаг орсон тий. 지난 시간 아니 그 다음 시간 제 시간은 그 강의 그 없는 것 지금 혹시 말씀하신 거죠? 네. 예, 다음 화요일날 말씀하신 거죠, 목사님? 예, 다음 화요일 날 이 시간 오고요. 네네네. 네, 다른 시간으로 보충할 거니까요. 오늘은 6장 34절 읽을 차례입니다. За өнөөдөр болохоор 6 дугаар бүлгийн 34-өөс эхлээд уншнэ. 나도 내 절대로 고치는 작은 3번인데요. За жижиг 3 дугаар сэдв байгаа. 잣나무로 문짝을 두 짝으로 만듦. 잣나무로 문을 그 두 짝, 두 부분으로 이렇게 만듦입니다. За юу за жижиг 3 дугаар сэдв болохоор чи энэ төр майлс модоор гэж юм те хоёр юм хоёр хавтастай буюу эффекттэй хаалга хийсэн гэсэн агуулга. 그래서 6장 34절 그 구절은 34절이고요. За тэгээ 31-р хаад номны 6-гийн 34-р эшлэл байгаа. 그래서 34절 한 절 읽어 주십시오. За 6-гийн 34-р эшлэгийг уншия. Мөн хоёр хаалгыг нь майлс модоор хийв. Нэг хаалга эффекттэй хос хавтастай, мөн нөгөө хаалга ч эффекттэй хос хавтастай байлаа. Амен. 아멘. 외소인 그 성소로 들어가는 문이 그 두 개의 문으로 돼 있죠. Өөрөөр хэлэх юм бол тэр одоо эзний ариун хаалга руу тий ордог тэр хаалга нь болохоор чинь хоёр янз байсан гэсэн байна. Хоёр хаалгатай. 문을 한쪽으로만 여는 한쪽 문도 있고요. 또 양쪽으로 여는 그 양쪽 문이 있습니다. Өөрөөр хэлбэл хаалгач нь болохоор чинь зөвхөн нэг талаар онгодог хаалга гэж байдаг. Эсвэл хоёр талаар онгодог хаалга гэж бас байгаа тийм ээ. 그래서 여기 성전 들어가는 문은 양쪽으로 여는 문인데 그 양쪽 각각의 그 문짝이 또 이렇게 둘로 접히게 돼 있다는 겁니다. За өөрөөр хэлэх юм бол тэр нэг одоо энэ дээр ярьж байгаа хаалга болохоор чинь хоёр хаалга байна тийм хоёр тийш хоёр талаас онгоолдог ийм хаалга гэсэн. 문짝이 접히게 만드는 것은 그 당시 기술로는 굉장히 그 어려운 그런 작업이지만 그런 기술이 그때 하나님께서 그 방법을 주셨다는 거예요.
Тэгээ тухайн үед болохоор ийм одоо тийм хоёр талаар хоёр юу гэдэг дэлгэгдэж хонгоодог ийм хаалга гэх юм бол ойлгоход хэцүү магадгүй нөгөө тийм шин төрлийн ийм хаалга байсан байх. Гэхдээ бурхан Ямартай ч ийм хаалга хийгэрээ гэж заасан. 예, 그래서 항상 둘이라는 숫자는 증거, 증인이라는 숫자가 있고요. Энэ хоёрын гэсэн тоон дээр байдаг агуулгуудад юу гэдэг лээ? Гэрч болон тий одоо нөгөө батлагч гэсэн ийм хоёр агуулга явж байгаа тий. 또, 어, 또 둘이라는 숫자는 확실하다라는 그런 의미가 또 있습니다. За бас хоёр гэсэн тоон дээр ямар агуулга явж байгаа чинь баттай гэсэн агуулга бас явж байгаа. Батлах гэсэн утга бас давхар явж. 그래서 어, 말씀을 증거하는 증인에게는 각 증인마다 확실함이 주어져 있다라는 의미가 있고요. За тэр утгаарыг суулгах эзний үгийг харж байгаа үгийг ингээд одоо тий одоо юу яаж байгаа эзний үгтэй хандж байгаа хүмүүст тодорхой баталгаа байгаа гэсэн утга орж ирж байгаа. 또 이 접힌다, 문짝이 접힌다라는 의미는 회전, 돌아간다라는 의미가 또 있습니다. За тэгэн гот бас энэ дээр болохоор өөр нөр буцах гэсэн утга бас байж. 그러니까 반복적으로 그 하나님의 말씀을 반복적으로 새기고 반복적으로 전한다는 그런 의미가 확실함이라는 그 의미와 같은 의미입니다. Өөрөөр хэлэх юм бол нөгөө нэг одоо тэр тодорхой болох гэдэг утга болон батлах гэсэн утгууд нь аль аль нь ижлэхэн утга. Өөрөөр хэлбэл нэгийг нь ийм юу хоёрын хооронд биш те гэсэн утга байгаа. 그래서 하나님의 말씀을 믿음으로 얻은 자는 그 받은 말씀을 항상 반복함으로 확실함을 얻는다라는 의미가 이 문자기라는 의미에 있는 겁니다. Тэр утгаараа ижлэгч нь Бурхны үгийг те Бурхны үгнээс суралцагч нь ямар нэгэн байдлаараа заавал баталгаа те баталгаатай зүйлийг сонсно гэсэн ийм утгаас явж байгаа. 그리고 여기 잣나무라고 이렇게 그 나무 그 재질이 나무의 그 재료가 잣나무라고 되어 있는데요. За тэгэн гот модных нь төрлийг болохоор чинь майлс мод гэж харж байгаа тийм ээ. 이 잣나무는 어떤 특정 한 나무만을 찝어서 말씀할 수 없는 그런 여러 종류의 나무를 통틀어서 이렇게 같이 이렇게 묶어서 설명하는 단어인 거예요. 여기 잠나무라는 뜻인가요? 뜻이요? 예, 잣나무란 말이에요. 예. 아하, энэ дээр гарч байгаа Монгол Библиэр болохоор майлс мод гэж гарч байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр энэ майлс мод гэдэг нь болохоор чинь зүгээр нэг мод биш. Тийм юу гэх олон төрлийн 여러 나무의 특징을 하는 그런 나무라는 뜻이죠. 그렇죠. 여러 나무를 같이 이렇게 묶어서 통칭한다고 그러는데 여러 나무를 이 한 단어로 말하는 겁니다. Энэ майлс гэдэг үгэн дээр гарч байгаа нэлээд харъя да энэ майлс гэдэг модон дээр гарч энэ агуулга болохоор чинь ганц мод биш гэж байгаа хгүй олон төрлийн модныг агуулмж орсон. Тэгэхээр олон төрлийг ингэ нийлүүлсэн гэх юм уу? 그럼 어떤 나무를 말씀하는 단어이냐 하면 잎의 푸른색이 변하지 않는 나무가 이 나무입니다. 푸른색이 변하지 않다고요? 예, 잎사귀의 색깔이 녹색인데 그 녹색이 다른 나무 같으면은 노랗게 이렇게 빨갛게 바뀌는데 네, 크리스마스 트리 같은 그런 특징이 있는 나무인가요? 아니죠? 네? 예, 예? 그 크리스마스 트리 같은 그런 특징이 그렇죠. 있는 나무인가요? 예, 그렇죠. 그렇죠. 그 나무처럼 이 푸른색 녹색이 변하지 않는 나무가 이 나무라는 겁니다. Энэ майлс модны онцлог нь юу юм гэхэлэр ингэ тийм байна. Нөгөө моднууд энэ угаасаа навчтай. Тэгэнгүүт тэр моднуудын навчнууд нь ер нь хатаад ингэ шаардлагатай шүү дээ. Энэ майлс модны навч нь шатдаггүй юу шаардлагатай ногооноор байж байгаа юм байна. Тэгэхээр би энэ төлөө Крисмасыг одоо гацуур мод шиг юм уу гэд асуусан чинь ер нь тийм гинэ. За би энийг интернетээс ингэ хайгаад үзэж байна одоо. Тэгэнгүүт мод нь өөрөө бараг өвчтсөн юм шиг тийм мод мөртлөө навчсан ногооноор байдаг юм энэ мод. 그래서 여기 майлс мод гэдэг хараарай заяа тэгэхээр гарч ирэх юм. Мөнх ногоо мод. 성경 건축에
Модных нь үндэс их мод нь болоо баг бүгдсэн мод заяа. Тэгсэн мөртлөө навчин байгаа юм. 성전 건축에 쓰인 이 나무의 그 가장 많이 쓰인 나무는 바로 앞에 설명한 대로 백향목과 잣나무가 많이 쓰였고요. За тэгэхээр эзний өргөг барихад нөгөө хамгийн их хэрэглэгдсэн мод нь хуш мод байгаа тийм ээ. За тэгэнгუута даалт мод байсан тийм. 또 감람나무도 또 쓰였고요. Бас чидууны мод ч гэсэн бас байсан. 예, 감람나무는 주로 이렇게 기둥 같은 데나 이런 작은 부분에 쓰인 겁니다. Тэгэнгუут тэр чидуун модыг болохоор хаана хэрэглэсэн гэхээр ихэнхдээ тийм баган байрын тийм зүйл төр хэрэглэсэн гэж байна. 그래서 여기 잣나무에 대한 설명은 이미 앞에서 이미 설명을 했습니다. За тэгэхээр хэдүүлээ тэр утгаараа болохоор энэ өмнөх модуудын талаар тайлбар хийсэн тийм ээ сая. 그럼 잣나무를 설명하는 이 구절을 제가 한번 불러드린 적이 있는데요. За тэгэнгუут одоо хэдүүлээ нэг удаа одоо нэг библийн ишлээс нэг харъя. 그 호세아 14장 8절에 제가 한번 우리 같이 읽어본 일이 있을 겁니다. 호세아 14장 8절. Хосea 14-장 8절. 예, Хосea номын 14-ийн 8-ыг 누구 한 명 읽으라 할까 무슨? 예, 읽어주십시오. 예. За хин нэг уншиж өгöö. Хосea 14-ийн 8. За гэрлэгч. Заавар авсан уу? За бас нэг хүлээж нээсэн шинтэй танигч. Хосea 14:8. Ефраимаа би шүтэнүүд шиг гэж үү? Чамд би хариулж, чамайг би харж хандна. Би мөнх ногоон майстай адил надаас чи үр жимсээ олно. 아멘. 이제 하나님께서 자기를 가리켜서 푸른 잣나무라고 말씀을 지금 하셨습니다. Өөрийгөө бас хэлсэн байна те. Бурхны бурхантай харьцагтай харилцааг өгсөн бурхан өөрийгөө мөнх ногоон майлстай адил гэж хэлж те. 예, 푸르름이 변치 않는다는 것은 항상 생명력을 가지고 있다라는 거죠. За өөрөөр хэлэх юм бол ногоон гэдэг байдал нь арилахгүй байна гэдэг чинь хэдүүл ингээ утгаар болохоор ч нүлээ. Мөнх ногоон гэдэг утгаараа тэг үргэлжлэр амин байж гинэ гэсэн утга байна те. 세상에 있는 모든 것들이 변하지만 하나님께 관한 것은 변하지 않습니다. За харин хүмүүс бол хуурдаг. Гэтэ бидний бурхан бол хуурдаггүй нэг юм байгаа. 하나님의 말씀이 변하지 않고요. Бидний эзний бурхан бас адилхан хуурахгүй. 하나님의 성품, 하나님의 마음이 변하지가 않습니다. Та бас бурханы тэр одоо онцлог те бурханы сэтгэл ч гэсэн бас хуурахгүй. Амен. 그래서 변치 않는 말씀을 믿음으로 받고 하나님께부터 생명 얻은 자는 그 성품이 환경에 의해서 바뀌지 않는다는 거죠. Өөрөөр хэлэх юм бол юу яагаад сая өөрөөр хэлэх юм бол бурханы тэр одоо мөн чанарууд те өөрчлөгдөхгүй гэсэн утгаар гэж байна. 그래서 잣나무로 말미암아 열매를 맺는다는 것은 하나님께로부터 생명 얻은 자는 언제나 생명이 있고 그 열매를 맺게 된다는 거죠. За тэгэхээр тийм учраас бид нэр энэ мөнх ногоон байдаг, хэвээрээ байдаг эзэн бурхантай холбогдох үед тэр амжилсан хэлээд давхар дамжин гэсэн үг те. 예, 하나님은 그래서 변함이 없으신 하나님이십니다. Тэгээ бидний бурхан бол юу вэ? Өөрчлөлт байхгүй бурхан баг. 하나님께서 변치 않으신다는 그 성경 구절은 많은 구절이 있습니다. Библиэр харах юм бол те бурхан бол хөрөхгүй гэдэг агуулга маш олон зүйлээр гарч ирж байна. 다니엘 6장 26절, 다니엘 6장 26 한번 읽어주십시오. Манайхнаас энийг унших уу? Таниэл 6-гийн 26. За миний хаанчлалын эрх мэддэг хаа байна? Тэнд хүмүүс Даниэлийн бурхны өмнө эмээн чичирхтэн хэмээн зарилгийг би гаргаж байна. Учир нь тэрээр амьд бурхан өөрд мөн хууршгүй түүний хаанчлал устгагдашгүй эрх мэдэл төгсгөлгүй. 아멘. 예, 하나님의 뜻이 변치 않으시고 하나님의 성품이 변치 않으시고 또 하나님의 말씀이
Тэгээд түүний төлөвлөгөө өөрчлөгдөхгүй, Бурхны мөн чанар ч бас өөрчлөгдөхгүй гэсэн. Амен. 말씀 변치 않으시고 하나님이 변치 않으신다라는 말씀은 성경에 많은 그 구절들이 설명해 주고 있어요. Тэгээд энэ дээр харах юм бол тийм эзний үг өөрчлөгдөхгүй, тийм эзэн өөрөө өөрчлөгдөхгүй гэдэг ийм гоё дагуулгууд Библиэлд ингээд маш их байгаа. 그럼 우리가 무엇이 변치 않아야 된다는 말일까요? Тэгвэл бидний хувьд яах юм бэ? Хэдүүлээ юун дээр анхаарах вэ? 하나님의 말씀을 내가 받아야 내 심령이 살고 하나님의 말씀을 받아야지 나의 모든 것이 바로 된다라는 그것을 그 생각이 변치 않는 자가 문이 열린다는 거죠. Өөрөөр хэлэх юм бол яг эсвэл Бурханаас бид нэр тэгвэл Бурханыхаа харахад тийм дуулууртай байх. Бурханы өөрчлөгдөөгүй өөрчлөгдөггүй цаашинраас нь хамт суралцах тийм ийм хэрэгтэй гэсэн үг нь. 그 생각을 가지고 하나님의 말씀을 늘 반복적으로 되새기고 묵상하면 그러면 우리 마음의 문이 열린다는 겁니다. Бид нэр энэ Бурхан шиг тийм ээ энэ эзний өмнө би өөрийнхөө авч очиход яадаг вэ? Эзний тэр хувиршгүй хайрыг өмнө миний сэтгэл ингээд үүдээ нээх болт. Амен. 하나님께서 문을 여시면 아무도 그것을 방해하거나 닫을 자가 없고 하나님께서 열지 아니하시면 열 자가 없다는 겁니다. Тэр бас Бурхан бас яадаг лээ. Тэр бол нээдэг нэгэн гэсэн тийм. Тэгээд Бурханы нээдэг зүйлийг хэн ч хааж чадахгүй. Бурхан харин хүсэхгүй л хэн ч юу ч нээхдэггүй гэсэн. 또 하나님의 말씀은 확실한 말씀이기 때문에 우리가 끝까지 그 말씀을 붙잡으면은 견고한 하나님의 성전으로 견고하게 지어져 간다라는 의미가 있는 거죠. Тэгээ бас юу юм лээ? Бидний Бурханы энэ үг бол тэгээ маш тодорхой байдаг. Тэгээ бид нар тийм учраас энэ үгний өмнө эзний үгийг авахтаа зоригтой байх нь чухал. 네 번째 작은 제목이요. За одоо дөрөв дэх жижиг зүйлрүүг орох гэж байна. 문짝에 그룹들과 종려나무와 핀 꽃을 새김. За дөрөв дэх сэдв дээр болохоор чинь хиробот болон далдуу модыг цомрлгууд зэргийг сийлсэн гэсэн утга байна. 35절 상반절이고요. За 35-ын эхний хэсэг байна. 35절 한번 읽어주십시오. За 35-ыг харах юм бол энэ тэрээр хиробот далдуу мод цомрлогоо нээсэн цэцгүүдийг сийлч гэж байна. 아멘. Ээгүүр нь сийлээсээ дагууллан алтадчээ гэсэн мэн. 믿음의 증거를 가진 자가 또 어떤 그 마음가짐을 가져야 된다는 것을 여기 말씀하고 계시는 건데요. За тэгэнгүүт энэ дээр болохоор чинь те бид нэр ярьжсэн тийм ээ сая хэлсэн үү таалга гэж ярьж байгаа энэ дундаас бид нарыг сүнсний те сэтгэлийн хаалга гэж бас яригдсан гэсэн. 여기 케루브의 의미와 종려나무와 핀꽃의 의미가 다 앞에서 설명됐습니다. Хэдүүлээ херубийн талаар за бас цомрлогоо нээсэн цэцгийн талаар тий за бас тэгээ дээр нэмээд тэр далдуу модны талаар одоо тайлбаруудыг өмнөх хичээлүүд төр хийсэн. 이 세 가지 조건을 갖추면 하나님의 말씀을 깨닫는 문이 열린다는 것인데요. Өөрөөр хэлэх юм бол энэ гурван зүйл яг ингээд давхацах юм бол тий эзэн рүү хандсан тэр ингээд юу гэх вэ зүйл нэгдэн гэсэн. 성소의 의미, 그러니까 외소, 성소가 가진 의미는 우리 성도의 생활에 관한 그 가르침이 있는 의미인데요. Өөрөөр хэлэх юм бол илүү дахин хэлсэнчлэн ариун газар ирж ярьж байгаа ариун газар гэдэг утга нь юу вэ? Одоо эзний өтер хүний дотоод сэтгэл гэсэн тийм ээ. 설명 들으신 것을 한번 기억해 보시면 성소의 의미를 간략하게 짧게 누가 아시는 분 한번 말씀해 보시겠습니까? 성소가 가르쳐 주시는 의미 우리에게. Хэдүүлээ задвал манай эдэс хэн нэгэн тэр одоо ариун газар гэдэг юу гэж болголоо. Тэр талаар та хэд маань богинохон нэг хэлж өгөх боломж нь юу вэ? Хэн нэгэн?
없으시면 제가 말하겠습니다. За тэгвэл пастор хэлээд өгье. 성소 안에 있는 세 가지 물건은 모두 말씀에 관한 그런 의미가 있죠. За нэгдүгürt нь ариун газар дотор байгаа гурван зүйл байсан гэсэн тий. Тэр гурван зүйл нь гурвуулаа одоо үгтэй холбоотой гэсэн. 말씀을 양식으로 먹고, 말씀을 붙들고 기도하고, 말씀대로 빛을 발하는 생활. 다 생활에 관한 말입니다. Өөрөөр хэлэх юм бол за үгтэй болон амьдралтай холбоотой гэх юм бол үгийг те бид нэр өдөр бүрийн хоолшиг идээд за тэг үгний тэр одоо үгнээс таяг шиг зураад те за тэгэнгუuта тэр үгээр өөрийнхөө амьдралыг гэрэлтүүлэх хэрэгтэй гэж хэлсэн. 그러니까 이 성소의 의미는 말씀의 가르침을 따라 생활하는 그 성도의 생활을 의미하는 겁니다. Тэр утгаараа одоо энэ ариун газар гэдэг нь ямар утга гэдэг чинь итгэгч хүний амьдралын талаар ярьчихсан гэсэн. амьдралыг харуулж. 그리고 문이 열린다는 것은 그런 생활이 시작된다는 거죠. За тэгэнгүүт тэр ариун газар хаалга гэсэн тэр хаалга нэгд нүүлж байгаангүүт одоо энэ одоо итгэгч хүний амьдралын эхлэл тавигдчихсан гэсэн утга. 누구에게 하나님은 그런 생활이 시작되도록 문을 열어주시는가의 설명이 이 세 가지 재료입니다. За тэгэнгүүт хэдүүлээ харах юм бол одоо юун дээр те бурхан тэгвэл энд хинд тэгвэл ийм амьдрал нэгдэх юм бэ гэдэг талаас бодож үзэх хэрэгтэй. 그럼 케루브의 의미는 어떤 의미가 있다고 우리가 기억나십니까? Манайхан санживал херубын талаар та санживал херуб ямар утгатай гэлээ? херуб гэдэг нь 하나님의 뜻대로 행하기 위해서 말씀에 집중하고 누가 대답? Халахдах гэсэн нэг утга байгаа. Тэгээ бас Бурханы үгсний дагуу дуулууртай байхын тулд яа гэсэн лээ? 누가 대답하신 거 아니죠? Бурхантай холбож байгаа. Итгэгч болон Бурханы хоорондын зууч гэсэн. Керуб은 하나님과 사람 간의 중개 역할을 하고 있는 거라고 말씀하셨습니다. 예, 그게 맞는 말이고 이제 그런 마음을 가진 자는 또 역시 하나님의 말씀에 관심을 갖는다는 거죠. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл бас тийм одоо сэтгэлтэй итгэгч хүн яа гэсэн бэ? Бурхны тэр одоо тийм сэтгэлийг бас өвлөнө гэсэн тийм. 하나님의 뜻을 전달하기 위해서는 하나님의 뜻을 사람에게 전달하기 위해서는 그 말씀을 뜻을 정확히 알아야만 하기 때문에 말씀에 관심을 갖게 되는 겁니다. Тэгээ бид нар Бурхны тэр сэтгэлийг одоо тэр бусдад бас дунд нь дамжуулагч нэг талаараа хэрэв би гүйцэтгэл гэж бодоход би өөрөө Бурхны үгийг зөв мэддэг байх нэг чухал гэсэн тийм. 그리고 종려나무는 말씀을 항상 가까이 하는 것을 방해하고자 할 때 거기에 방해받지 않고 그것을 내가 의지로 이겨내는 거죠. За дараад нь болохоор 35 дээр байгаа тэр галдуу мод гэсэн тийм ээ. Галдуу мод болохоор юу гэмлээ? Бид нэр үргэлж эзэнтэй ойр байх гэж хичээх хэрэгтэй. Ямар нэгэн байдлаараа амьдралд маань ямар хоош нуруу татах юм уу заавал гарч ирнэ гэсэн тийм. Гэхдээ бид нэр тэрийг ялах хэрэгтэй гэсэн ялалтын одоо тийм бас утга байсан. 그래서 말씀을 가까이 하는 거에 대한 그 결과가 이렇게 나타나는 것이 또 이제 이 꽃의 의미라고 그랬습니다. Тэр утгаараа үгтэй бас ойрхон байх хэрэгтэй гэсэн утга бас байсан тийм. 그러니까 성소 안에 있는 세 가지 물건을 의미하는 그 생활을 하기 위해서는 세 가지의 마음의 조건이 있어야 된다는 거죠. За тэгэнгүүт дахиад ариун газар дотор байсан 3 дахь зүйл байсан тийм. Тэгэхээр ингээд 1 2 3 гэсэн юм зүйлүүд байгаа. 그래서 간단히 정리를 해보겠습니다. За хэдүүлээ тэр 3 зүйлээр дахиад яг нэг одоо нэгдхийг гэвэл яах вэ гэхээр 말씀에 늘 마음을 기울이고 항상 үгээр бид нэр анхаарч 항상 말씀을 가까이 하는 생활을 하면서 өөрөө ойртон 여러 가지 시험에서 승리하고 альва сорилтыг ялаж 심령이 새로워지고자 하는 그 마음의 준비를 하고 있는 자가
말씀을 발견하고 또 말씀 중심의 생활을 하게 된다는 의미가 있는 겁니다. Сүнсээр шинжлэгдэн тэ амьдрэх нэгэн болохын тулд тэ байх хэрэгтэй. Тэгэхээр тэхийн тулд бид нар үргэлж үгээр шинжлэгддэг байх хэрэгтэй гэсэн. 그럼 이 말씀은 우리 모든 성도가 다 성소 안으로 들어가야만 된다라는 그런 가르침을 주시는 거죠. Тэгэхээр бид нэр тэр утгаараа эндээс харах юм бол ариун газар гэдэг зүйл бүх итгэвч хүмүүст хамааралтай. Буюу хүн бүр ариун газар руу ордог байх хэрэгтэй гэдэг бид нар эндээс бас хэлнэ. Ариун газартай холбоотой байх хэрэгтэй мэдэж авч байна. 근데 광야에 성막이 있을 때나 아니면 솔로몬 성전이 있을 때에 성소 안으로 누구나 들어갈 수는 없었던 겁니다. Тэгээ яг боддоор ингээд нэг цөлд ариун асрыг хийсэн байхад ч тэр бас Соломоны Соломоны үед хийгдсэн баригдсан тэр асрын үед ч гэсэн харах юм бол хэн дуртай нь тэ ариун газар руу ороод байхгүйсэн. 성소 안에는 제사장만 들어갔고 지성소 안에는 아름 가졌던 болохоор зөвхөн тахлагч нар орж исэн. 또 지성소 안에는 내소 안에는 1년에 한 번씩 대제사장만 피를 가지고 들어갈 수가 있었던 거예요. харин ариун газарт нь зөвхөн тахлагч нар ордог. Харин бас ариун газарт нь болохоор алхах тахилч тэ жилд нэг удаа ханган орчихсон. 근데 이사야 1장 12절 말씀 보면은요. Гэтэ Исая номны хэдүүлээ 1-11 дэх эшлэгийг харах юм бол 너희가 내 앞에 온다고 오면서 왜 마당만 밟고 너희가 내 앞에 와서는 왜 마당만 밟고 가느냐 그렇게 하나님께서 말씀하신 그 말씀이 있죠. тэрнээ одоо Исая 1-11 дээр харах юм бол үгшил шин. Та нар над руу ирнэ гэдгээ яахлаар зүгээр тийм талбайд ирнэ гэдгээр ойлгоод байгаа юм бэ гэж хэлсэн. 그러면 그 당시 백성들이 우리가 제사장도 아닌데 그럼 마당까지만 왔다 가지? 그럼 어떻게 성소를 들어갈 수 있겠습니까? 라고 이게 반문할 거 아닙니까? Тэгэнгүүт одоо бурхан гэж чинь тэгэнгүүт хүмүүс юу гэхлээр чинь аний тэр ариун газарт чинь зөвхөн тахилч нар ордог гэсэн мэт дээ. Тэгэхээр бид нэр зөвхөн талбай дээр ирэхгүй яах юм бэ гэд ингээ асууж магадгүй. 이 말씀은 몸이 성소로 들어가는 걸 말씀하는 게 아니고 하늘 성소에 그러니까 하나님과 만나는 그 자리에 말씀을 통해서 하나님을 만나는 것이 성소에 들어가는 거죠. Харин тэн дээр юу ярьж байгаа гэхээр эзэн хэлж байгаа тэр ягаад ч зөвхөн талбай дээр ирж байгаа бэ гэдэг нь биеэрээ ирж болох ч гэсэндээ Тэнгэрийн одоо ариун газарт буюу тэ одоо тэр сүнслэг ариун газарт нь бид нэр өөрсдөө сүнсээр орох хэвээр тэ эзэн дээр уулзахаар орох хэвээр гэдэг хэлж байна. 그러니까 당시 이스라엘 백성들은 몸으로는 성소에 들어가지 못하지만 마음으로는 하나님의 말씀 안으로 그 주시는 말씀을 받고 그 말씀 안으로 들어갔어야 한다는 겁니다. Тэгэхээр яг энэ шидэт тухайд магадгүй Израильчууд гэсэндээ боддоор биеэр ариун газар руу орч болохгүй байсан ч гэсэндээ тэд нэр сүнсээрээ тий сүнслэг байдлаараа ариун газарт нь ордог байх ёстой байсан гэж. 그럼 말씀 안으로 들어가기 위해서는 문이 열려야 되겠죠. Тэгэхээр бид нэр тэгвэл тийш хэрвээ орохгүй бол орохын тулд яах ёстой гэнгүүт хаалга нээгдэх хэрэгтэй тий тэгжээж орно. 누구에게 문을 열어주신다는 겁니까? Тэгвэл бурхан хэнд хаалгыг нээнэ гэсэн бэ? 하나님 앞에 합당한 마음의 자세를 가지고 말씀을 듣고자 하는 자에게 하나님은 그에게 문을 열어주시는 거예요. Тэгээ тэгэнгүүт бурхан өөрийнх нь өмнө те цэг зогсгоод хичээж байгаа. Тэ эзнийг хэрлэн хайж байгаа орох гээд хичээж байгаа нэгэнд хаалгыг нээж өгнө гэсэн. 사도행전 16장 14절 누가 읽어주십시오. Дахин нэг нь Үйлс 16-гийн 14-ийг уншчих уу? Үйлс 16-гийн 14. Үйлс 16-гийн 14. Ой. Виньер. 안녕. Үйлс 16-гийн 14. Яа. Тоо тэр хотоос ирсэн нийл ягаан бүс даав худалдаалдаг бурханд өргөгч Юуда гэгч нэгэн эмэгтэй тэднийг сонсож байлаа. Эзэн тэр эмэгтэй зүрхийг нээснээр Паулын ярьж буй зүйлсийг анхааруулжээ. 아멘. 여기 바울이 전하는 말씀을 여러 사람이 같이 들었어요. За энэ дээр харах юм бол яасан гэсэн бэ?
Илч Паулийн дамжуулж байгаа үгийг олон хүмүүс сонсч байсан гэсэн. 근데 그 당시에 루디아라고 하는 한 여자가 그 여인만 마음이 열렸다는 겁니다. Гэтэ тэр үед харах юм бол яасан бэ? Юлия гэдэг нэг эмэгтэй л одоо зүрхийн нээгдсэн гэж тийм. 그러니까 바울의 전하는 말씀이 어떤 뜻이 담겨 있는지를 그때 깨닫고 알게 됐다는 거죠. Өөрөөр хэлэх юм бол тэр Лудиал Паулын дамжуулж исэн тэр үгний утга учирыг нь ойлгосон гэсэн утгатай. 그럼 왜 하나님이 루디아의 마음을 열어주셨을까요? Тэгвэл бурхан Лудиагийн сэтгэлийг яагаад онгойлгож өгсөн нээж өгсөн бэ сэтгэлийг? 말씀 듣기에 합당한 마음을 가졌다는 것인데요. Өөрөөр хэлэх юм бол тэр яагаад тэлээрээ Лудиа үгийг ингэ сонсох гэсэн одоо юутай хандлагатай тийм байсан учраас гэсэн. 하나님의 뜻을 깨닫고 그 뜻을 실천하고자 하는 그런 올바른 마음을 그가 가졌다는 겁니다. Тэр яасан бэ? Эзний хүслийг ойлгох гэсэн түүний үгэн дээр одоо учрыг мэдэх гэсэн ийм зөв хандлагатай байсан юм шиг байна. 그런 마음을 가진 자가 말씀을 들어야 열매가 맺혀지고 빛이 비춰지는 것입니다. Өөрөөр хэлэх юм бол ийм одоо хандлагатай хүн тэгэхээр чинь хүнд эзэн одоо ойлголтын үгийг нээж өгдөг бас түнд яадаг вэ? Тэр одоо зүйлүүдийг мэдүүлж өгдөг гэсэн. 교회 온 성도들 가운데 교회 온 성도들이 다 똑같은 반응이 나타나는 게 아니에요. Тэгээ чуулганд ингээд итгэгчнэр бүгдээ олон ирдэг. Тэгэхдээ тэр хүмүүсийн хандлагуудыг харах юм бол өөр өөр гэдэг. 말씀을 똑같이 들었지만 어떤 사람은 그 말씀을 마음에 소중히 간직하고 어떤 사람은 말씀을 깨닫지 못하는 사람도 있는 거죠. Тэгээ зарим хүмүүс нь яг ижлэх нь энэ дээрээс одоо ингээд пасторлч нар яг ижлэх номлодог. Тэгээ зарим нь болохоор үгнээс маш хийвэл авдаг. Зарим нь болохоор юу ч яриад байгааг нь ойлгохгүй гарч ирдэг. 그것은 말씀 듣는 사람의 마음의 마음의 바탕이 다 각자 다르기 때문입니다. Тэгээ эндээс сэтлэг юу харах вэ? Энэ бол үгийг сонсох гээд сууж байгаа тэр хүмүүсийн зүрх сэтгэлийн бэлтгэл болон хандлага нь хэрэг байгаас шалтгаалдаг. 그러면은 말씀 전하는 우리 목사님들은 듣는 자에게 어떤 마음을 가지고 말씀 들어야 할지에 대해서 그것도 가르쳐야 합니다. Тэгэхээр бид нэр харахаар эзний үгийн өмнө би очихдоо миний хандлага ямар байх вэ гэдэг дээр бид нэр дээр зааж өгөх хэрэгтэй. 나를 이 땅에 보내신 하나님의 목적을 우리가 알기를 원하고 그 뜻을 이루기 위한 목적으로 우리가 말씀 들어야 하는 거죠. Өөрөөр хэлэх юм бол намайг одоо энэ дэлхий дээр ирүүлсэн энэ өдрийн нарыг харуулж байгаа Бурханы зорилго нь юу юм бэ? Гэсэн ийм сэтгэлээр түүнийг мэдэх гээд хичээж байгаа ийм хандлагаар эзний үгний өмнө бид нэр очих хэрэгтэй гэдгийг төлөө зааж өгөх хэрэгтэй. 그래서 하나님의 뜻대로 행하고자 하는 그 간절한 마음이 있는 자가 은혜를 많이 받는 겁니다. Тэгэхээр тэр утгаараа эзний хүслийн дагуу явах гэж хичээж байгаа нэгэн яадаг вэ? Маш их эрүүл авдаг. 다섯 번째 작은 제목이요. За 5 дахь жижиг сэдвээр өдрөөр орох чинь 문의 금을 입힘. за тэр нь болохоор чинь хаалгыг алтаар бүрснэ гэсэн орлого байна. 이거는 35절 하반절이고요. За хэдлээ харах юм бол энэ болохоор 35-ын сүүлийн хэсгээр байгаа. B хэсэг. 이 말씀은 말씀을 가까이 하는 생활을 하기 위해서는 거기에 필요한 그 마음가짐이 바로 하나님께 대한 믿음이라는 겁니다. За энэ дээр харах юм бол өөрөөр хэлэх юм бол одоо тэр харах юм бол алтаар бүржин гэдэг чинь алтыг болохоор чинь итгэлтэй зөвлөж байгаа тийм ээ. Өөрөөр хэлбэл бурхан руу хандсан итгэлийн хандлага чухал гэдэг үзүүлж байна. 말씀을 깨닫기 위해서 필요한 준비해야 할 믿음이 있습니다. Тэгэхээр өөрөөр хэлэх юм бол үгийг ойлгохыг хүссэн тийм ойлгохыг хичээж байгаа юм итгэл их хэрэгтэй. 그 믿음은 하나님의 말씀은 나와 우리 모두를 위해서 필요한 말씀이라는 그 믿음이죠. Өөрөөр хэлэх юм бол тэр итгэл маань хэнд хэрэгтэй гэхээр надад өөрт маань хэрэгтэй гэсэн.
그리고 내가 말씀 들으면 하나님 반드시 나를 위해서 일하신다라는 사실을 알고 있는 믿음이 말씀 받을 때 필요한 믿음입니다. За мөн яг хөглөв чинь би үг сонсох үед те эзэн нээчихээр орж тэр үгтэй үгдэр хүн дээр заавал ажиллана гэсэн те эзэн миний төлөө ажиллана гэсэн ийм итгэл байх. 이 지금 두 가지 말한 것이 하나님은 존재하시는 하나님이라는 것을 믿는 전제에서 믿는 가운데서 우리가 가져야 할 가장 기본적인 믿음입니다. Өөрөөр хэлэх юм бол сая хэлсэн тэр итгэл гэдэг зүйл бол те бид нэр ялангуяа үгд рүү анхаарлаа хандуулж хүн болгон зайлшгүй байх ёстой хамгийн элементарны буюу те анхаарчны тэр одоо байх ёстой итгэлийн талаар ярьж байна. 두 가지 다시 한번 말해볼까요? За дахиад сануулах уу дахиад хэлчих үү? 하나님의 말씀은 내게 반드시 필요한 말씀이라는 믿음이고요. За итгэлийн талаар нэгдүгээрт нь Бурхны үг надад үнэхээр хэрэгтэй гэсэн итгэл байх хэрэгтэй. 하나님은 말씀하신 대로 반드시 일하신다는 믿음, 이 두 가지가 말씀 받는 데 필요한 믿음입니다. За хоёрдугаар нь болохоор чинь Бурхан хэлсэн бол хэлснийхээ дагуу заавал үйлддэг гэсэн ийм итгэл гэсэн үг. 그다음에 이제 15번째 15번 큰 15번입니다. За одоо идлээ харах юм бол том 15 дахь сэдвээр орж ирж байгаа гэсэн үг. 지금 방금 설명한 거에 대한 그 성경 구절을 적어 드리겠는데요. За тэгэнгүүт хэдүүлээ Библийн ишлэг гэдлээ харъя те. 로마서 5장 2절 적어 놓으시고요. Ром 5-ын 2-ыг тэмдэглэж байгаарай. 우리가 더 깊은 은혜에 들어가기 위해서는 믿음이 필요하다는 것을 우리가 알리시는 구절입니다. За энэ дээр харах юм бол те би эзнээс илүү тийм те нарийн зүйлийг авмаар гэвэл надад итгэл хэрэгтэй гэсэн агуулга гарч ирж байна. 그리고 이제 15번째 보겠습니다. За одоо идлээ 15 дахь гэсэн агуулгыг 15 дахь том сэдвээр орох гэж байгаа. 15번째 돌과 백향목으로 안뜰을 만듦. 돌과 백향목으로 안뜰을 만듦. 안들을 만듦. 네. За 15 дахь сэдв болохоор чинь чулуу болон хошмодоор тэг дотоод талбайг бэлтсэн гэсэн. 네, 지금 구절이 36절만 우선 읽어 주십시오. За адилхан 36 дахь ишлэг 1-р хаад номны 6-гийн 36-ыг уншиж чинь. Тэрээр дотоод хашааг 3 үе зассан чулуу болон нэг үе хошин дүнзээр хийжээ. Хашаа гэмтэй. Муксаник тэрэн 마루라는 말씀하신가요? 마루라는 비슷한 건가? 아니면 들판을 말씀하신 건가? 뜰이라는 말은 마당이란 뜻이죠. 마당. 마당이죠? 예. дөөрөх талбай гэсэн тийм санагдсан. 지금 읽으셨죠? 네, 읽었습니다. 예. 이 뜰이라는 말에 대해서는 여기 이제 우리 그 출애굽기에 이미 거기에 성막에 대해서 말씀할 때 거기에 그 성막의 뜰에 대해서 나옵니다. За хэдүүлээ энэ дээр ярих юм бол нэг талбай гэдэг ярих юм бол нэг энэ эзний асар дээр бас талбай яригдчихсэн тийм. 출애굽기 38장 9절부터 20절까지고요. 출애굽기 38장이요? 예, 38장 9절부터 20절까지고요. Юу Гэтлэл номны 38-ийн 9-өөс 20 дээр гарч. Гэтлэл 38-ийн 9-өөс 20 дээр гарч. 이 뜰이라는 말의 뜻은 건물을 제외한 성전 안에 전체의 구역을 말하는 것이 이 뜰의 의미입니다. За өөрөөр хэлбэл талбай гэдэг нь болохоор чинь энэ дээр гарч талбай болохоор чинь юу нэг гэхэлэр чинь юуны одоо тэр эзний асар дотор харьяалагдж байгаа тийм одоо манайхад эзний асрын харьяалагдж байгаа бүр тэр доторх байгаа талбай гэлж байгаа гэсэн бүтэн талбай.
Бүтэн 그래서 одоо хүрээ гэх юм уу да? Төлөв юм. 그래서 성막에 있는 뜰은 그 포장, 그러니까 이 천막으로 울타리를 만들고 울타리 안쪽을 다 뜰이라고 말씀을 했고요. Мгм. Чанмаагаар. Аха. Өөрөөр хэлбэл тухайн үед тэрэлээ яаж исэн гэхээр нөгөө юу л эсний асрыг барих үед хашааг нь болохоор юм нөгөө юугаар хийж исэн. Даавгаар тий. Тэгэнгүүтээ тэр доторх зүйл нь болохоор талбай гэж нэрлэж. 여기 솔로몬 성전은 돌로 쌓은 담과 백향목으로 붙인 그 벽으로 그 담이 돌을 쌓고 백향목을 붙인 그 담이 뜰을 구분하는 그런 경계가 되는 거죠. Өөрөөр хэлэх юм бол одоо энэ Соломоны хувьд болохоор чинь хашааг болохоор чинь чулуу болон хушмуудаар хийж байгаа тийм ээ. Тэгээд доторх нь болохоор одоо талбай гэж нэрлэж. 이 뜰에 대한 설명은 또 다른 성경 구절 에스겔에 있는데요. За тэр хэлээ энэ талбайн талаарх тайлбарыг дахиад Эзекиэл номоос харж болно. 에스겔 42장 20절 적어 놓으시고요. Эзекиэл 42-ийн 20 дээр байгаа. 예, 거기에 Эзекиэл 예, 한번 읽어 주십시오. 예. хэн нэг уншиг Эзекиэл 42-ийн сая хэд ч 20 гэсэн тийм. Эзекиэл 42-ийн 20-ыг хэлээ харъя. 42-ын 20. Мгм. Тэр түүнийг дөрвөн талд нь хэмжив. Энэ нь ариун ба бузрыг хооронд нь ялгахаар эргэн тойронд нь хэрэнтэй бөгөөд урт нь 500, өргөн нь 500 тохой байв. Мгм. 아멘. Амен. 지금 읽은 구절은 이 뜰을 하나님께서 만들도록 하신 그 이유를 말씀하는 구절입니다. За энэ дээр харах юм бол саяны уншсан энэхүү хэрэгчийн уншсан агуулгыг харах юм бол тэгвэл тэр ингээд тусгаарлаж талбайг хийсэн шалтгааных нь гол шалтгаан энэ дээр гарч ирж байна гэсэн тийм ээ. Юу гэсэн бэ? 담장을 만들어서 성전 안과 성전 밖을 명확히 구분하는 거죠. За өөрөөр хэлэх юм бол нэг талбайг одоо бий болгосноор тэр эзний өргөөний дотор болон эзний өргөөн доторх тэр зүйл болон өргөнөөс гаднах зүйл хоёрыг цаагаал хандуулдаг гэсэн тийм. 성전 안은 하나님께 쓰임 받기 때문에 모두가 거룩한 것이고요. За сүм гэсэн нэрийн дор сүм гэсэн одоо тэр тодтолын дотор байгаа зүйлс нь бүгдээрээ бурхнаар хэрэглэгдэж байгаа гэдэг утгаараа ариусгагдсан зүйлсүүд гэж явдаг. 성전 바깥은 하나님께 항상 쓰임 받지 못하기 때문에 거기는 거룩하지 못한 것입니다. Харин тэр сүмээс гаднах зүйлсүүд нь олонгууд чинь тэр эзнээ гэсэн зүйлсүүдээс тусгаарлагдсан ангид болчихж байгаа бай тусгай болчихж байгаа ш тийм ээ. Тэр утгаараа тэр бол ариун гэж хэлэгдэхгүй байх нь. 이 말씀은 성전된 성도는 모든 일에 거룩한 것과 거룩하지 못한 것을 구분해서 거룩한 것만 취해야 된다는 것을 알려주는 겁니다. Эндээс бид нар бас мэдэж болно. Бид нар ч гэсэндээ альва зүйлийг нэг ялгаж салгах хэрэгтэй. Юу нь ариун, юу нь зөвийн, юу нь цэвэр буссын гэдэг нь ялгадаг байх хэрэгтэй. 하나님의 뜻과는 다른 사람들에게 그 표준, 그러니까 사람들에게 뜻을 맞추는 그런 거룩하지 못된 것들은 거룩하지 못한 것들은 성도를 더럽힐 수가 있습니다. Бид нар ингээ харлаа одоо саяны энэ шиг те бурхантай холбоотой биш бол гэж цэвэр биш гэж хэлэгдэж хэцүү гэж байна. Гэтэл бид нар ч гэсэндээ бид нар болохоор ялгах нь тийм ч бас чухал байна. Бурхантай холбоотой муу эсвэл би нөгөө нэг тийм тийм хүнийхээрээ альва зүйлд нийцүүлэх гэдэг нь үү гэдэг зүйлсүүдийг ялгах хэрэгтэй. Заримдаа ялахгүй бас болоод юу нь цэвэр бусаа ялгах болчтой. 그래서 이 경건이라는 말 하기 전에 한번 성경을 읽어보겠습니다. 야고보서 1장 27절. Яаков 1:27 харъя длээ. Яакобоос 1장 27절. 예. 읽어주십시오. Илгээг амсаа. 예. За бурхан ба эцгийн өмнө цэвэр бөгөөд буцартаагүй сүсгэлэл бол өнчин хүмүүс бэлэвсэг ихнэрүүдийг зүрхтэн эргэж тойрон өөрийгөө ертөнцөөс бохирдуулалгүй хамгаалах явдал мөн өө. Амен. 아멘.
이 경건이라는 말은 하나님께서 옳게 여기시는 것들이 경건인데요. Өөрөөр хэлбэл энэ дээр харж байгаа тийм ээ. Цэвэр гэдэг зүйлүүд юу явж вэ? Бурхан өөрөө тэрийг юу цэвэр вэ гэдгийг хэлж өгдөг гэсэн. 하나님께서 옳게 여기시는 생활은 여기 지금 그 두 가지를 말씀했습니다. За энэ дээр харах юм бол бурхан цэвэр гэж хэлж байгаа одоо тэр амьдралын тийм хоёр зүйлийг эндээ зөвлө харж болохоор нь. 그 중에 한 가지가 세상 가운데서 자기를 거룩하게 지키는 일이 하나님께서 우리에게 원하시는 올바른 생활이라는 거죠. За эндээс нэгдэх нь болохоор юу гэсэн бэ? Дэлхийн ертөнцийн дотор өөрийгөө бохирдуулахгүй хамгаалах зүйлийг бол цэвэр гэж байна. 그래서 이 돌은 그 견고함을 갖고 있습니다. За эдлээ ингээ харах юм бол тийм одоо чулуу гэсэн агуулга гарч ирж байна тийм. Тэгэнгүүт тийм зүйлсүүд нь бас цэвэр гэсэн утга бас байдаг. Хүчтэй, батбөх гэсэн. 하나님의 주신 견고한 말씀만이 나를 세속으로부터 지키는 세속에 물들지 않게 보호하는 그 능력이 말씀에 있다는 겁니다. За өөрөөр хэлбэл бол одоо юу гэдгийг тэр бохид цэвэр гэсэн дотор болооч эзнээс өгсөн үгэн дотор тийм би өөрөө байх гэж хичээх нь хэрэгтэй гэсэн. 또 말씀을 굳게 붙잡은 그 견고함은 외부적으로 볼 때는 깨끗함으로 보이고 향기롭게 보이는 거죠. За бас юу гэсэн бэ? Эзний үгнээс зурхад хичээж байгаа тэр байдал бол тийм цэвэр бас тийм ангилан харагддаг гэж. 그래서 우리 스스로 세상의 것들과 구별되게 그것들과 멀리하는 것이 그것이 성도가 성전으로 건축될 수 있는 그 과정, 그 가장 중요한 그런 조건이라는 겁니다. Тэгэнгүүт бид нар эндээс харах юм бол тийм бид нар альва зүйл дээр одоо нөгөө юун дээр өөрсдийгөө тийм альва зүйл дээр бохирдуулахгүй хэртүүлэхгүй авчраа гэдэг зүйл нь маш чухал гэж. Эзний үг болон өргөөтэй холбоотой харах юм бол 그다음에 이제 16번째 큰 제목 16번이요. за 이제 16 дахь одоо том сэдвээр оръё. 성전 건축의 기간입니다. За одоо 16 дахь том сэдв болонгот чинь юутэй эзний өргөг барьсан хугацааны талаар харъя. 37절과 38절인데요. За идлээ үг ишлэл нь болохоор 37 болон 38 дугаар ишлэл байгаа. 이건 두 부분으로 나눠지는데요. За энэ болохоор чинь хоёр одоо агуулгуудаар хуваагдж байгаа. 작은 1번. За хэдүүлээ дээр харах юм бол өөрөөр хэлбэл 16-гийн 1 гэж өрнөлөөд байгаа хуваа. 성전을 건축한 때. За эзний өргөг барих үед 성전을 건축한 때 37절입니다. за 37 дугаар ишлэл хэлээ гарыг. 37절 읽어 주십시오. За 37 дээр ингэсэн. 4 дахь жилийн Зив сард эзний өргөний суурийг тавьсан билээ. 네. 성전의 그 기초를 쌓음으로 성전 건축을 시작했던 그 때를 지금 읽었습니다. За сая 37 дугаар ишлэгийг уншихад юу эсвэл энэ дээр болохоор чинь эзний өргөг барьж эхэлсэн он цагуудыг харж байна тийм хугацаа хэлж өгсөн. 그럼 여기 시작한 때가 여기 연도와 날짜가 지금 정해졌는데요. За энэ дээр харах юм бол яа гэсэн бэ? 에즈니 өргөний тэр юун дээр те? 솔로몬이 왕이 된 지 4년째 되는 해에 성전을 건축을 시작했다고 그랬습니다. За өөрөөр хэлэх юм бол те 4 дахь жилийн гэж хэлж байгаа. 4 дахь жилийн сард нь эхэлсэн гэж хэлж байгаа. 그럼 4년이라는 이 4의 숫자의 의미가 어떤 의미인지 우리가 여러 번 들으셨지 않습니까? За хайдлаа мэдж байгаа тийм ээ 4-ийн тоо гэдэг чинь ямар утга байсныг мэдж байгаа тийм. 성전 건축하는 데 있어서는 고난의 과정을 우리가 통과해야
성전 건축으로 우리가 성전 건축하는 그 신앙생활이 시작된다는 거죠. За өөрөөр хэлэх юм бол тэн дээр харах юм бас ариун одоо итгэж шүүмний хувьд яадаг гэвэл чинь чуулган дээр эзний өргөөг барина гэдэг утга нь хэдлээ харахлаарэ юутай ижилхэн гэсэн бэ? 다시 эзний 말- өргөөг за 다시 한 번만 해주시겠어요, 목사님? 예. 그러니까 보이지 않는 영적 성전을 건축하기 위해서는 성도가 고난의 과정을 거쳐야 통과해야 그때부터 영적 성전이 건축되기 시작된다는 의미가 있어요. Тэр дөрвийн тоо бол яадаг вүлээ? Дөрвийн тоо гэдэг чинь өөрөө зовлон гэсэн утга байдаг тийм үү? Тэгвэл итгэвч хүн ч гэсэндээ өөрийнхөө доторх одоо юуны өрийн сүнслэг тэр сүмийг барихын тулд яадаг тэр тодорхой хэмжээний сорилтын зовлонгийн тийм үе дуусгасны дараанаас эхэлдэг гэсэн үг. 다윗이 성전을 건축하려고 할 때 하나님께서 그 성전 건축을 허용하신 것입니까? 허용하지 않으신 것입니까? Бурхан Давид бас эзний өргөөг барих гэчээс барих хүссэн тий. Гэтэ Бурхан түүнд яасан бэлээ? Зөвшөөрсөн билүү зөвшөөрөв лөө? 예, 다윗에겐 허용하지 않으셨죠. Тэгээ Бурхан Давидыг зөвшөөрөөгүй тий. 다윗은 자기가 전쟁을 많이 해서 허용하지 않은 걸로 그렇게 생각하고 있었습니다. Гэтэ Давид юу гэж бодсон гэхээр за би тий зөндөө их одоо юу хийсэн юм чинь би маш их цус урсгасан тий дан хийсэн болохоор одоо Бурхан надад зөвшөөрөгүй хаа гэж бодсон. 그것도 그 이유가 될 수 있지만 그보다 더 중요한 하나님의 이유가 있습니다. Тэгэнгүүт гэтэ тэр ч гэсэндээ нэг юм ямар нэгэн байдлаар утга байсан л ах л та. Гэтэ тэрнээс чухал утга бас байсан. 사무엘하 7장에 다윗에게 하신 말씀들이 성전 건축을 다윗에게 허락하지 않으신 이유가 거기에 있어요. Тэгэнгүүт тэн дээр харах юм бол 2-р Самуэль 7-р бүлгийг харах юм бол Бурхан Давидд яагаад юг тэгээ эзний өргөг барихыг зөвшөөрөөгүй гэсэн ийм шалтгаан байж. 다윗이 양을 칠 때부터 또 다윗이 모든 고초를 겪을 때 이미 하나님은 다윗 안에 계셨다는 거죠. Тэгээ яагаад тэр Давид бол анх одоо тэр эцгийнхээ гэрийн хоныг хариулах үеэс ахуулаад тий яажсэн бэлээ. Эзэн түүнтэй ингээм хамт байсан. 근데 다윗은 자기 안에 하나님이 계신지를 전혀 알지 못하고 어린 시절 지냈던 시간들이 많습니다. Гэхдээ Давидын хувьд болохоор ч яасан гэхээр Бурхан түүнтэй хамт байгааг тий түүнтэй хамт ингээ алхаж байгааг ойлгохгүй тийм үед зөндөө гэсэн Давидд. 근데 여러 가지 고초와 어려움을 겪으면서 하나님의 도우심을 입고 하나님이 자기 안에 계심을 그때 발견하고 만난 거죠. Тэгж яад тэр яасан бэлээ олон зүйл дээр тэгээд бүдэрч босож ингэж явсан ч гэсэндээ нэг одоо цаг нь болоод ирэх үед өөрийнх нь дотор байгаа Бурханыг ингэж олж мэдсэн баг. 그래서 고난을 믿음으로 통과한 이후에 하나님과의 친밀한 동행이 이루어지고 그때부터 본격적인 영적 성전이 건축되기 시작했던 겁니다. Тэгээд тайсан гэхэл чинь тэр тодорхой хэмжээгээр түүний амьдрал нь те маш нэг юутай гэсэн шүү дээ тийм ээ. Зовлонтой те тэгж явж байгаад түүний он жилүүд өнгөрсөн. За цаг нь болох үед одоо харин эзний өргөө нь баригдаж эхэлж байгаа ч. 솔로몬도 자기 안에 계신 하나님을 발견했기 때문에 눈에 보이는 성전을 건축할 수 있었던 것인데요. За Соломоны хувьд ч гэсэндээ тэгвэл эзний өргөөг барих гэж зориулсан шалтгаан нь яасан бэ? Түүн дотор байж түүнтэй хамт алхаж байгаа Бурхныг мэдсэн учраас, ойлгосон учраас тэр эзний өргөөг барих юм зориг хүрсэн гэж. 다윗도 역시 마찬가지로 솔로몬도 마찬가지로 왕이 되기 전까지의 과정이 고초를 겪는 그런 기간이었습니다. Тэгэхээр өөрөөр хэлэх юм бол те одоо тэр эзний өргөөг барина гэдэг чинь өөр нэг барина гэж барьдаг юм биш те. Тодорхой хэмжээний хугацаа байгаа. Цаг өнгөрөх ёстой үеуд гэж байгаа. Тэр бүхнийг өнгөрснөхийн дараа барьдаг гэсэн. 근데 솔로몬이 겪은 일에 대해서는 성경이 자세히 기록되어 있지는 않는 거죠. Харин Соломоны талаар болохоор чинь Бурхан тэгвэл Давидын талаар Давид юу болж болсон бэ гэдэг нь бичигдсэн байдаг. Харин
юун дээр юу лээ? Солонгоны тал дээр болохоор юу тэр талаар бол байхгүй байгаа тийм тийм. 고난을 믿음으로 통과한 자는 하나님께서 사용하시지만 솔로몬의 다른 위의 형들은 자기가 처한 현실을 믿음으로 통과하지 못했기 때문에 영적 성전을 건축하지 못한 것입니다. 자, харин 목사님 그럼 방금 설명에 대해서 솔로몬에 대해서 말씀하신 거잖아요. 네, 예. 그러니까 다른 네. 형들도 자기 환경을 믿음으로 통과하지 못했기 때문에 하나님께 쓰임 받지 못했지만 솔로몬은 자기가 그 겪는 어려움을 믿음으로 통과했기 때문에 하나님께서 사용하셨다는 거죠. Тэгээ мэдээж тэр зөвхөн одоо тэг хүн болоход өөрийн гэсэн хугацаа байгаа тий. За тэр утгаараа яаж нэхлээр Соломоны одоо тэр юун дээр Соломон тодорхой хэмжээгээр эзнээс өгөгдсөн тэр одоо шалгуурыг гэх юм уу тэрийг ингээд давсан байхад ах нар нь харин яасан бэ? Тэнгууд чинь тодорхой тэр хүн болоход байсан тэр шалгуурыг давж чадаагүй байх чинь. 그리고 여기 4년 이 달이 월이 15월이라는 그 달이 있는데요. За энэ дээр харах юм бол 10 сар гэсэн нэг тоо байсан тий. 그 이전 지브라인가요? 예, 예. 10월. 예, 그 이전에 하나 더 설명할 게 있습니다. 이 기초로 쌓았다라는 것은 신앙의 밑바탕을 견고하게 했다라는 거죠. 자, тэгэхээр 신앙 여기 그 4년에 대해서 말씀하실 때 그죠, 목사님? 예, 예. 그 기초로 쌓았다라는 말씀이 있죠. 여기 37절에. 네네네네. 예, 그거에 대해서 말씀하는 겁니다. За, энэ дээр тэгвэл дахиад суурийг тавьсан гэсэн утга байгаа даа шүү тийм ээ. Тэрэн дээр дахиад нэг тайлбар гэх юм бол ямар тайлбар явах вэ гэхээр 기초는 성전을 짓기 위한 가장 처음 하는 준비이고요. За, өөрөөр хэлбэл суур гэдэг зүйл чинь юу вэ? Альва нэг зүйлийг эхлэхэд хамгийн анхны гэсэн мэдрэмж явж байгаа тийм. 기초가 견고하지 않으면 성전을 지을 수 없습니다. Тэгэхээр хэрвээ альва нэг зүйл эхэллээ гэж бодъё. Суур гэдэг зүйл тавигдахгүй л яах вэ? Эхлэж явагдахгүй цаашаа. 말씀의 깨달음이 확고하지 않으면 우리 영적 성전이 건축되어지지 않는다는 거예요. Тэгэхээр тэр тал дээр яах вэ гэхээр чинь хэрвээ суур гэдэг зүйл тавигдахгүй бидний хувьд ч гэсэндээ итгэлийн гэдэг суур тавигдахгүй бол бидний дотор яах вэ? Тэр итгэлийн тэр зүйл чинь баригдахгүй гэсэн үг. 근데 고난을 믿음으로 통과하면 그 믿음의 바탕이 견고하게 다져지게 됩니다. харин аливаа тэр биднэр тэр одоо тодорхой хэмжээний сорилтын тэр цаг хугацаа тэр үеүүдийг өнгөрөөд бид сайн давж чадах юм бол тэр үед яах вэ? Жинхэнэ тэр суургдаг зүйлс тавигддаг. 그래서 솔로몬의 믿음은 하나님의 말씀을 굳게 붙든 믿음이고 악을 제한 그 믿음이 솔로몬의 믿음을 견고하게 했습니다. За тэгэнгүүт энэ дээр харах юм бол Соломоны итгэлийн хувьд болохоор чинь тий мууг одоо яасан тий итгэлээрээ эзний өмнө очиод зогссон тийм итгэл бас байсан учраас одоо тий эзний өргөөг барихын боломжтой суурин тавигдсан баха. 악을 버리고 말씀을 굳게 붙드는 것이 우리 믿음을 견고케 만드는 방법이에요. За тэгэхээр бид нар ч гэсэндээ мууг тий ялаад эзний өмнө очиод эзнээс үгнээс зуурхан яг вэ суур тавих эхлэх тавьдаг. 10분 쉬었다가 지금부터 10분 쉬었다가 하겠습니다. За хэвлээ 10 минут амарчаад орё. 어, 37절 계속 설명할 건데요. За хэвлээ 36-ыг үзэж байгаа 37 гэдэг үргэлжлүүлээд хэвлээ явах болно. 건축 시작할 때가 여기 또 이제 지브월이라고 또 그 단어가 있습니다. За тэгэхээр хэдлийн дээр харах юм бол ямар үг гарч ирэхлээрэ? 이 달은 유대인의 달력으로는 2월 달이고요. За энэ зив гэсэн ба тэр болохоор чи юудэжүүдийн
одоо юугаар календараар болохоор чинь 2 дугаар сар эхэлж байна. 오늘날 달력 태양력으로는 오늘날 우리가 쓰는 달력으로는 4월에서 5월 사이입니다. Одоогийнхоор хэдэлээ манай орчин үеигээр харах юм бол 4-өөс 5 сар орчин байгаа гэсэн үг. 근데 이것은 시기가 중요한 게 아니고 이 말의 뜻이 중요한 건데요. Хэдүүлээ харах юм бол энэ нөгөө нэг тэр зив гэдэг үгнээс илүү одоо юу гэдэг тэр нөгөө за ямар үеийн ямар цаг үеийн эдэр гэхээс илүүгээр тухайн үеийнх нь одоо энэ үгнийх нь үгэнд нь утга учир байгаа да. 이 지브라는 말의 뜻은 광채가 나는 밝은 빛, 광채가 난다는 뜻이 있고 또 꽃이라는 뜻이 있습니다. За тэгэнгүүт энэ одоо зив гэдэг үг нь болохоор шин цэцэг банчаа гуцё 예, 꽃, 예, 예. цэцэг гэсэн утга бас байгаа. 그러니까 이 눈에 띄는 탁월하다는 뜻이 있죠. Өөрөөр хэлбэл бас нэг юм юу анхаарал татах гэсэн утга бас байгаа. 성전 건축할 당시에 솔로몬의 위치가 어떠했는지를 말씀하는 겁니다. Өөрөөр хэлбэл тухайн үед те тэр Соломоны байдал ямар байсан бэ гэдээс илэрхийлж байгаа. 솔로몬의 지혜가 그 어느 누구도 갖지 못하는 뛰어난 지혜를 갖게 됐습니다. Тухайн үед чинь Соломоны тэр одоо нөгөө нэг мэрэгүн хаан те хинч ингээд болохоо хинч дийл юугүй хинч нөгөө нэг яхааргүй тийм мундаг байсан те. 그래서 솔로몬과 같은 지혜를 가진 자가 너의 전에도 없었고 너의 후에도 너와 같은 자가 없으리라고 말씀하셨죠. Тэгэнгүүт юу гэсэн блэ? Нөгөө нэг Соломон шиг тийм мэрэгүн хаан өмнөж байгаагүй түүнээс хойш байхгүй гэсэн те. 그러니까 누구도 따라올 수 없는 탁월한 지혜를 갖고 있었다는 뜻이 있고요. За өөрөөр хэлэх юм бол тэрэн дээр харах юм бол бид нэр тий өөрөөр хэлбэл бурхнаас өгөгдсөн онцгой тийм юутай байсан гэсэн үг тий. 지금 말씀하는 것은 열왕기상 3장 이미 우리 지나온 3장 12절 13절의 말씀을 말하는 겁니다. За энэ дээр болохоор чинь 12장 13절 열왕기 산 그죠? 네, 3장 12절 13절. 예. За энэ дээр болохоор чинь 1-р хаад 3-ын 12-аас 13-р ишлэл дээр гарч байгаа сая хэлсэн. 그리고 모든 면에서 뛰어난 여러 가지 좋은 걸 주신다고 그렇게 말씀했죠. За тэгэнгუთ тэн дээр үсэн мөлий би өөр юундэ үгийг өгнө гэж хэлсэн тийм ээ. 그래서 지혜만 구했지만 지혜만 주신 것이 아니라 구하지 아니한 부와 영광도 주신다고 그랬고요. За тэгэнгუთ юу гэсэн бэ? Юун дээр хай гэсэн тий хайхгүйсэн ч гэсэндээ өгнө гэсэн. 너희 평생에 모든 왕 가운데 너와 같은 자가 없을 것이라고 말씀을 했죠. За тэгээ бас юм лээ. Би одоо тэд чиний амьдрч хугацааны туршид ч гэсэндээ ямар ч одоо хаанчлалт чам шиг хүн байхгүй гэж хэлсэн. 그러니까 성전 건축할 당시에 솔로몬은 모든 면에서 모든 사람보다 뛰어난 그런 좋은 것들을 갖고 있었던 겁니다. Өөрөөр хэлэх юм бол тухайн үед эзний өргөг барих үедээ Соломоны хувьд те тэнд одоо Соломон үнэхээр одоо тасархай те одоогийнхоор бол тасархай хүн байсан. 이것은 우리가 하나님의 성전으로 건축되어져 가기를 시작한다고 하면 하나님께서 그 증거로 남이 갖지 못하는 좋은 것들을 우리에게 주신다는 겁니다. Тэгээ бид нэр ч гэсэндээ ялгаагүй эзний өргөөг барих тэгээ эзний өргөөг босгон байгуулах ийм зүйлсүүд эхлэх үед бурхан бас биднэрт одоо тий өөр хүмүүсээс илүү онцгой тийм зүйлсүүдийг өгдөг. 아멘. 많은 사람이 우러러보고 부러워할 만한 존경할 만한 그런 열매가 그런 일들이 우리에게 나타난다는 거죠. Тэгээ олон хүмүүс биднийг харахтаа тэгээ гайхахаар одоо атаархмаар ийм зүйлсүүдийг биднэрт ингээ өгдөг бурхан. 많은 사람들이 종교 생활을 열심히 하면은 뭔가 하나님의 일이 나타날 걸로 그렇게 믿고 있습니다. Хүмүүс ихэвчлэн юу гэж боддог гэхээр би итгэлийн амьдралаа сайн байх юм бол эзэн надад ингээ ямар нэгэн зүйлийг ингээ заавал өгөх хаа гэж боддог. 열심히 예배 드리고
열심히 헌금하고 봉사하고 이렇게 하면 기도하고 그러면은 놀라운 일이 나타날 걸로 다 그렇게 믿고 있어요. Тэгээ бүгдээрээ тэгдээ бид нар 11-ыг сайн өргөөд хичээнгүл эзний өргөнд ирдэг эзэнд үйлчлдэг ийм байвал эзэн заавал надад ингээд нэг сайн зүйлийг өгнө хаа гэж итгэдэг. 근데 그런 것들만 필요한 게 아니고 그런 것도 필요하지만 그런 것들만이 아니고 그런 걸 통해서 하나님과 하나 되어지는 그런 마음이 들 때 하나님이 일하심이 나타난다는 거죠. Тэгээ мэдээж хэрэг тэдгээр бол зөв. Харин тэрнээс нэмээд илүү тэрнээс чухал зүйл нь юу гэдэг гэхээр тэрдгээр зүйлсүүдээр дамжуулаад миний сэтгэл зүрх бурхантай нэг болох үед бурханы ажил эхэлдэг. Хийгдэж эхэлдэг. 하나님의 인도하심으로 모든 일을 이루어가는 자가 우리가 되기를 시작할 때 하나님은 놀라운 일을 우리에게 증거로 주십니다. Тэгээ бурханы хийх чад зүйлсийг би гар бие оролцоод бурхантай нэг сэтгэлээрээ нэгдээд одоо тийм ингээд нэг одоо нэг баг шиг гэж үздэг. Тэр шиг ингээд хөдлөөд эхлэх үед, үйлдэл эхлэх үед бурхан жинхэнэ ажил нь эхэлдэг. 우리가 하나님의 성전으로 이 땅을 살아가기를 간절히 원하는 그것이 하나님께서 가장 기뻐하시는 믿음의 마음입니다. Тэгээ бид нэр одоо харахаар эзний хамгийн их хүсдэг зүйл нь болохоор би эзний сүмээр амьдрах юмсан гэдэг ийм тэмүүлэлийг бурхан надаас маш хүсдэг гэсэн. 작은 두 번째 제목입니다. За одоо хэдүүлээ 16-гийн 2 дахь сэдвээр орчин гэсэн жижиг хоёрлоо. 건축이 완공된 때가 나옵니다. За тэгэнгүүт одоо энэ дээр харангууд чинь эхний 16-гийн 1 дээр нь болохоор чинь одоо эхлэл байсан бол одоо энэ дээр дуусгалтын үеийн талаар үзэх гэж байгаа. 건축이 완공된 때 이거는 38절 상반절이고요. За 38-ийн эхний хэсгээр байгаа. 38절 한 절 읽어주시기 바랍니다. 38-ыг уншия. Ингээд 11 дахь жилийн бол сар буюу 8 дугаар сард бүхий л хэсгүүд хийгдэж өргөө бүх загвараараа баригдаж дуусав. Тэрээр үүнийг 7 жил барьжээ. 아멘. 아멘. 여기 이 8월이라고 나와 있는 그 달이 8월이라고 이렇게 있는 단어가 있는데요. Энд 8 сар гэсэн юм гарч ирж байна тийм үү? 이 8월도 역시 마찬가지로 어떤 그 시기를 의미한다기보다는 이 단어의 뜻이 중요한 뜻입니다. За тэгэнгუთ чинь одоо энэ дээр харах юм бол 8 дугаар сар гэсэн үг байна тийм. 물론 시기의 의미가 전혀 없는 건 아닙니다. За тэгэхээр мэдээч хэрэг одоо тэр хугацааны хувьд одоо тэр ярьж байгаа бас чухлаас илүүгээр 이 8월이란 말의 그 원의 의미는 땅의 생산물이라고 하는 의미가 있어요. 생산물, 그러니까 땅에서 나는 그 여러 가지 농작물 같은 거 그런 걸 말하는 거죠. Өөрөөр хэлбэл одоо 8 гэсэн тоон дээр болохоор чинь альва зүйл бэлэн болгодог гэсэн утгаас явж байгаа. 이 8월은 7월 모든 추수가 끝나는 7월 이후의 달입니다. За тэгэнгүүт энэ дээр болонгууд чинь бүх зүйлийг 7월 юм сони 7월 예. 유대인의 모든 추수가 끝나는 때가 7월 15일이 그 초막절인데요. 그 이후에 다음 달이니까 추수가 끝난 다음 달이죠. 그러겠네요. тэгэхээр ийм юм байна. Одоо энэ 8 сар гэсэн шүү дээ тийм ээ. Ерөнхийдөө бол юудэчүүд бүх зүйлээ нэг хурааж авдаг сар чинь 7 сар гэж шүү дээ. 7 сарын 15% хурааж авдаг гинэ. Тэгэнгүүт тэрийг дуусны дараа буюу одоо дуусаад удаагүй байх үед гэсэн үг юм биш үү? 8 сар гэдэг чинь тийм ээ. 그러니까 이 먹을 양식이 풍성한 그때에 성전 건축이 완공되었다는 말인데요. За тэгэнгүүт юу чинь гэхэлэр чинь өөрөөр хэлэх юм бол бүх зүйл бэлэн болцсон, төгсөрсөн тий элбэг гэсэн утга байна. 우리가 하나님의 성전으로 완성되어지면 하나님께로부터 모든 좋은 것들이 풍성하게 우리에게 주어집니다.
За тэгэнгүүт юу яач гэнгүүт чинь зарим тохиолдолд яаж ирэхлээр чинь бурхан бүх зүйлийг бүтэн болгосон, төгс болгосон гэсэн утгаас орж ирж байна. 욥이 고난 당한 그 일을 우리가 욥기에서 보면은요. 욥이 왜 고난 당했는지 우리가 이유를 모를 겁니다. За хэрлээ Йовын талаар бодож үзье л та. Йов одоо асуудалд орсон тийм ээ бурхан түүнийг ингэж одоо сорхиос зөвшөөрсөн. Гэхдээ түүний шалтгааны талаар авлах үед яах вэ? 열심히 신앙생활을 하긴 했지만 하나님과 하나 되어짐이 완성되지 않을 그때에 고난이 왔던 겁니다. Гэхдээ эндээс болохоор постын тайлбарыг өглөө чинь Йов үнэхээр одоо итгэлийн хувьд те одоо зөв байсан, тууштай байсан. Гэхдээ тэр яасан гэнгүүт сэтгэлээрээ бол бурхантай нэг болсон юм уу? Сэтгэлээрээ нэг болоогүй байсан учраас магадгүй тэрийг нийлүү шалгагдахын тулд бурхан гэд нэг зөвшөөрсөн гэж тайлбарлаж байна. 그 고난을 믿음으로 통과하고 하나님 тэгээд 만나서 하나님을 마음에 모시고 살아가니까 결국은 욥도 성전으로 이렇게 완성되어진 것이죠. тэгээд дараа тэр сорилтуудаар тэгээд Йов сорилтонд ялсан тэг сэтгэлээрээ одоо тэр бүх зүйлийг давсан, ялсан. Тэгээд бурхантай нэг болсон учраас бурхан ясалээрээ түүнд тэр эзний өргөөг тэг эзний сүм болох тэр өрөөлийг элбэг дэлбий хамт өгсөн гэж үзсэн. 욥기 마지막에 욥이 받은 그 복들이 기록되어 있는데요. Тэгээд Йов номны одоо сүүлийн хэсгийг харах юм бол Йовын авсан тэр өрөөлүүдийн талаар гарч байгаа. 그것은 욥이 뭐 언제부터 복을 받았는지는 기록이 안 돼 있지만 하나님 욥 만나고 하나님과 함께 살아가는 그때로부터 받은 복이 그 복이라는 거예요. тэг яг нэг хизэнээс эхлээд Йовын одоо тэр зовлон амьдрал дуусаж Йовын тэр өрөөл нь ихсэн гэдэг нь бид бишигдэг байгаа. Гэхдээ юу гэж авлаа чи Йов бурхантай хамт алхах үед тэг эзнийг өөрөөр хэлбэл тэр нөгөө нэг эзний өргөөг баригдаж байгаа юм шиг тэр үед нь эхэлсэн ба одоо тэр элбэг дэлбэг тэр зүйлүүд нь ирсэн гэж үзэж. 하나님 우리에게 모든 면에 풍성이 주기를 원하십니다. Тэгээ бурхан өөрөө яадаг гэхээр бидний бүх зүйлийг нь гоё элбэг хангалуун дүүрэн байлгах хэрэгтэй. 육의 것도 많이 주기를 원하시고 영의 것은 더 풍부하게 풍성하게 주기를 원하시는 것이에요. Тэгээ бурхан бидний зөвхөн бие махбодын төдийгүй те сүнсний зүйлүүд ч гэсэндээ элбэг хангалаар өгөхийг хүсдэг гэж. 근데 주고 싶어 하시는 하나님께로부터 우리가 받지 못하는 이유는 우리가 믿음의 준비를 하지 못했기 때문이죠. Харин бурхан тэгвэл өгдөг байгаад байдаг юм. Бид нар тэгвэл яагаад авч чаддгүй? Гэнгүүт бид нар сэтгэлээрээ ч юм уу те бэлдэг байдаг гэсэн бурхантай хамт алхахтаа бэлэн болно. 그래서 그 하나님께 풍성히 받는 믿음이라는 것은 성전 건축을 위한 그 기초적인 믿음이고 또 말씀을 받기 위한 믿음입니다. Тэгэнгүүт одоо Соломоны хувьд яасан гэнгүүт чинь тэгвэл яагаад эзний өрөө барьж байгаа? Тэгэхээр түүний хувьд бүх зүйлийн дээр одоо бэлтгэлүүд нь хангагдсан байсан учраас барьж эхэлсэн гэсэн үг. 하나님이 주시는 것들이 얼마나 풍부하고 많다라는 것을 성경에서 볼 건데요. За тэгээд тэгвэл хэдlээ эндээс Библиэс харах бурхан одоо өглөг бүсдэгтэй зүйлсүүд нь хэр олон юу байгаа вэ гэдэг талаар харъя. 고린도 후서 9장입니다. 2-р Коринт 9-р бүлэг 9장 10절부터 12절까지 누가 읽어주십시오. 10-аас 12-ыг нэг нь уншаарай. 2-р Коринт 9-ийн 10-аас 12-ыг. Тариачинд үр идэх Үр. Окей, тариачинд үр. Харин тийм тариачинд үр идэх алхахыг ханган өгдөг тэрээр тарих үрийг чинь хангаж үржүүлэх бөгөөд зөвхт байдлын чинь ургацыг нэмэгдүүлнэ. Та нар их өгөөмөр байдлын төлөө юмд баяжих болно. Энэ нь биднэр бурханд өргөх талархлыг бий болгодог. 아멘. 12-ыг 9-12.
Учир нь энэ үйлчлэл нь ариун хүмүүсийн хэрэгцээг хангадаг төдийгүй Бурханд өргөх ариун талархлаар бэлгдэг. 아멘. 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 하나님께서 모든 걸 넘치게 주셔서 하나님께 드리고 남에게 나눠주고도 남을 만한 많은 것을 주신다는 말씀이죠. Өөрөөр хэлэх юм бол тийм эзэн энэ мэтчлэн бид бусдад өгөөд бурхандаа өргөөд бусдад өгсөн ч гэсэнтэй надад ингээд хальж явах хэмжээний ихийг өгөхийг хүсдэг гэж. 아멘. 특별히 영적인 복은 하나님의 말씀을 깨달은 그때로부터 하나님께서 많이 풍부하게 주십니다. ялангуяа сүнслэг төр өрөөлөн тийм бид эзнийхийг ойлгоод ирэх үед үнэхээр их асгардаг. 골로새 1장 6절 보시면은요. Колосай 1:6 гарах юм бол 복음을 듣고 깨달은 그때로부터 하나님께서 많은 열매가 맺도록 필요한 걸 주셨다고 그랬어요. за Колосай 1:6 дээр үсэх чинь сайн мэдээг сонсоод ойлгох үед яасан гэсэн бэл эзэн олон зүйлийг өгсөн. Сайн мэдээ та нарт хүрчээ. Энэ нь бүх дэлхийд өсөж үр жим сургуулж байгаагаад Бурхны нэгүслийг сонсоод үнэхээр ухаарсан тэр өдрөөс хичнээн та нарын дунд ч бас ургуулж байна гэсэн. 아멘. 그리고 11년 솔로몬이 즉위한 지 11년째 될 때에 또 완공됐다고 그랬는데요. За одоо тэгээ дараад нийтлээ 1-р хаад 6-гийн дахиад 38 гарах юм бол гэсэн тэгэхээр Соломоны одоо хаан ширээнд туснаас хойш 11 дахь жилд нь эзний өргөө бүтэн болсон байна тийм. 그것은 11년은 10이라는 그 단어와 1이라는 단어가 같이 있는 겁니다. За тэгэхээр 11 гэсэн тоо ч ямар утгатай 10 гэсэн тоо байна бас 1 гэсэн тоо байна. 10이라는 의미는 그 전체라는 의미가 있고 많다는 의미가 있고요. За 10 гэсэн тоо нь болохоор чинь бүхэлдээ бас олон гэсэн утга байдаг. 또 1이라는 의미는 통일된 하나라는 의미가 있습니다. харин 1 гэсэн тоо нь болохоор чинь тэг нэгдмэл гэсэн утга тэг бурхны нэгдэл гэсэн утга байгаа. 그러니까 왕을 비롯한 신하와 백성들 모두가 한마음 한뜻이 될 때에 그때 성전이 완공됐다는 거죠. Өөрөөр хэлэх юм бол тийм одоо 10 гэсэн чинь бүхэл гэсэн тоо гэсэн чинь тэгэхээр хаан болон ард түмэн бүгдээрээ нэгэн одоо сэтгэлтэй болсон үед эзний өргөө баригдаж дуссан гэсэн утгаас орж ирж. 성도 간의 화평과 화목이 영적 성전의 조건이라는 것은 이미 앞에서 설명 들으셨습니다. Хэдүүлээ өмнөсөө хэлсэн тийм ээ тэр юуны жишээлбэл сүнслэг сүмийн тийм сүнслэг эзний өргөөний хамгийн гол одоо илэрсэн юу гэсэн чинь амар тайван гэсэн. 영적 성전을 건축하시는 목적도 하나님 안에서 모두가 하나 되기 위한 목적으로 성전을 건축하게 하시는 것입니다. Сүнслэг бид нэр сүнслэг сүмжсэн яагаад барих хэвтэй? Эзэн дотор бүгдээрээ нэг болох хэвтэй учраас барих хэвтэй гэсэн. 하나님의 구원 목적은 모든 믿는 성도가 하나님 안에서 하나 되는 것이 우리를 구원하시는 목적입니다. Тэгээд бидний аварсан бурхны зорилгоудын нэг нь юу гэхээр бид нарыг эзэн дотор нэг болгоход байна шүү дээ. 하나 되는 목적은 요한복음에 있는데요. За нэг болгох гэсэн тэр агуулгын зорилго нь Иохан ном дээр илэрхийлэгдсэн байна. 여러 구절 가운데 한 구절 요한복음 17장 22절 읽어보겠습니다. За хэдлээ тэр олон дотроос Иохан 17-гийн 22-ыг уншиж үзье. Иохан 17-гийн 22. 읽어주십시오. 네, Иохан 17-гийн 22. За олдсон бол молоод манайхан уншаад өгвөл би уншия. Бид нэг байдгийн адил тэднийг нэг байлгахын тулд надад өгсөн сүр жавхланг тань би тэдэнд өгсөн билээ. 아멘. 21절도 한번 읽어주시고요. 21절 바로 천절. Юу гэсэн бэ? 21-ийг бас уншия гинэ. 21. Тэг. Энэ нь аав та миний дотор би таны дотор байгаатай адил тэд бүгд нэг байхын тулд бөгөөд мөн тэд бидний дотор байж та намайг илгээсэн гэдэгт ертөнцийг итгүүлэхийн тулд билээ. 아멘. 아멘. 그 다음 절도 읽으라고 하고 싶은데 세 절이 연속으로 하나가 되게 해주시길 구하는 내용이 세 절에 있습니다.
За өөрөөр хэлэх юм бол энэ 21, 22, 23 гэдэг ингээд харах юм бол дандаа нэгдмэлийн талаар ярьж байгаа юм агуулгууд гарч байна. 또 뭐 17장 11절에도 있고요. Бас Иохан 17-гийн 11 дээр ч гэсэн бас гарч байгаа. 우리가 하나 되는 것이 얼마나 중요하면 이렇게 여러 번 반복해서 기도하셨겠습니까? Өөрөөр хэлэх юм бол одоо эндээс харж болно тийм. Нэг болно, нэгдмэл байна гэдэг чинь хичнээн чухал болохыг энэ дээр харуулж байна. Чухал 우리가- учраас олон хэлж. 우리 성도 간의 마음이 하나 되었다는 것은 우리 각자가 하나님의 성전으로 다 지어졌다라는 증거가 되는 것입니다. Өөрөөр хэлбэл тийм одоо хүмүүс ялангуяа итгэж хүмүүс бүгдээрээ нэг хоорондоо нэгдмэл болж эхэлж байна гэдэг нь юу гэсэн үг юм бэ? Эзний өргөө тийм эзний тэр донд эзний хаанчлалын өргөөнүүд нь хөөрхөн баригдаад биечж байна гэсэн үг. 우리가 진정으로 서로를 사랑할 때 예수님의 제자라는 증거를 우리가 타인들에게 보여줄 수 있는 거예요. Бид нар үнэхээр яг жигнэсээ тэг бусдыг хайрлаад бие биенийг хайрлаад эхлэхээр бидний амьдралаас эзний гэрчлэлийн үнрүүд гардаг. 그리고 이제 작은 3번이요. 16장 16번인데 16번에서 또 3번이죠, 목사님? 예, 그렇죠. 예, 작은 3번. 예. За 16 дахь нөгөө одоо агуулгад дээр явж байгаа юм. Тэрэн дээр бол нөгөө хоёр жижиг сэдв байгаа гэсэн одоо нэг нэмэгдэж байна. Буюу одоо 16-ын 3. 건축한 기간. За барилга баригдсан хугацаа. 38절 하반절입니다. За 38-ын B дээр байгаа. тэрээр үүнийг 7 жил барьжээ гэсэн. 그래서 38절 읽으셨죠? 네. 하방절만 읽었습니다. 예, 예, 예. 하반절에 건축한 기간이 7년이라고 그랬습니다. энэ дээр болохоор за эзний өргөө баригдсан хугацаа 7 жил гэж өгч тээ. 이 7년이란 이 말에서 7이라는 의미는 하나님께서 만족히 여기신다는 의미가 있죠. Энэ дээр хэдлэг мэдж байгаа тийм ээ. 7 гэсэн тоо гарч ирж байгаа буюу 7 гэдэг бол бурхан маш сэтгэл хангалуун байсан гэсэн утга орж ирж байна. 하나님께서 요구하시는 그 요구에 충족했다는 의미가 있어요. өөрөөр хэлэх юм бол бурханы хүсчээсэн тэр хүслийг бүтэн биелүүлсэн гэсэн үг орж ирж байна. 하나님의 뜻을 끝까지 순종했다는 의미가 있어요. Өөрөөр хэлбэл бас нөгөө талаараа бурханы хүслийг дуудлуутай тийм төс хүртэл нь биелүүлсэн гэсэн утга орж ирж байна. 이 천지의 창조를 6일 동안 하시고 7일째가 됐을 때 쉬었다는 것은 하나님께서 만족히 여기시는 그 하나님께서 원하시는 것이 이루어졌다는 의미가 있는 거죠. Тэгээ бурхан бас ертөнцийг тийм 6 өдөр бүтээгээд 7 дахь өдөр амарсан гэж хэлдэг тийм. Энэ ямар тул ирж эзэн маш сэтгэл ханамжтай тэг тааламжтай байсан гэсэн утга орж ирж байна. 하나님을 만족하게 해드리기 위해서는 완전 순종이 필요합니다. За тэгэнгүүт бурханыг одоо тийм ийм төгс тийм сэтгэл ханамжтай байлгахын тулд бид нар яаж вэ? Туйлыг дуулууртай байх нэг чухал байдаг. 말씀하신 그대로 끝까지 순종인데요. Тэгээ өөрөөр хэлэх юм бол тэр дуулууртай байдал тийм гэдэг нь их чухал шүү дээ тийм ээ. 아람 나라 나만 군대 장관에게 요단강 물에 7번 몸을 잠그라고 말씀하셨죠. Эдлийн бидэнд Арамын цэргийн нэг жанжин байсан. Нааман гэд. Тэгээ тэр жанжингаас мэл чи эдгмэр байгаа гэвэл тэг 7 удаа ч шун баа гэж хэлсэн. 그 고치시는 일은 3번 들어가거나 5번 들어가서는 고쳐지는 일이 나타나지 않아요. Тэгэнгүүт хэдлээ харах юм бол тэр одоо тэр шумбах ажил нь тий хэдэн удаа гэсэн бэ? 3 удаа ч юм уу 4 удаа ч юм уу гэж 3 4 удаа ч юм уу тэгж хэлээгүй тий. Заавал тодорхой тоо хэлсэн. Тэр нь бол 7 удаа шумб гэсэн. 말씀하신 대로 끝까지 순종할 때 문둥병이 낫는 역사가 나타났습니다. За тэгээд өгнийхэн дагуу дуулууртай дагаад тэгээд тэр 7 хүртэл нь шумбсныхын дараа тэр эдгэрл явагдсан. 또 여리고성을 무너뜨릴 때 7바퀴 돌고 7일 동안 돌라고 말씀하셨어요. За тэгэнгүүт тэр Ерихо хотыг ч гэсэндээ ургахад яасан блэ? 7 хоногийн турш чимээг өгөх шиг тойр гэсэн тий. 그러니까 매일 한 바퀴씩
7일 동안 돌고 7일째는 7바퀴 도는 거죠. Тэгэхээр ерөөсөө зүгээр бас тойрохдоо зүгээр тойрохгүй. Өдөр болгон 6 өдрийн дэш өдөрт нэг өдөртөө тойрно. 7 дахь өдөр нь болохоор чинь 7 удаа тойрох хэрэгтэй байсан. 하나님께서 원하시는 분량 기간 동안 하나님께서 주신 말씀 그대로 다 실천한다는 의미가 있는 거죠. За тэгэнгүүт хэдүүлээ Бурханы тэр одоо дуулууртай байдал гэдэг чинь их чухал байна тийм. 그러니까 그 견고한 성이 무너뜨리는 하나님의 놀라운 능력이 그때 나타났다는 겁니다. За тэгэнгүүт одоо тэн дээр явахлаа чинь дуулууртай байдал донд байж байгаа ташгар үед Иерихо гэдэг тэр бат бүх цайд нурсан гэсэн тийм. 그럼 하나님께서 만족하게 여기시는 그 뜻이 이루어지는 모습은 뜻이 이루어진다는 의미는 어떤 의미의 그 말씀일까요? За тэгвэл Бурхан тийм Бурханы үгсэл одоо Бурханы хэлсэн зүйл биелэгдэнэ гэдэг нь ямар утга вэ? 영적 성전이 건축되는 것을 하나님께서는 가장 만족해 여기시는 우리의 삶의 목적이 이루어지는 겁니다. Өөрөөр хэлэх юм бол эзний одоо тэр өргөө баригдахад тийм баригдах нөхцөлийг бүрдүүлсэн гэсэн үг. 우리를 이 땅에 두신 목적도 하나님의 성전으로 영원히 건축되기 위해서 만드신 것이지 각자 알아서 살아가라고 만드신 게 아닌 거예요. За тэгэхээр одоо юу гэдгийг бид нэр эзний өргөө тийм зүйлийг бэлдэнэ гэдэг нь болохоор хийх ёстой зүйлийг бэлдэнэ гэдэг нь би өөрөө мэдээд бэлтгэх хэлдэггүй. 예레미야 29장 10절 보시면은요. Иремья 29장 10절 29-의 10-ыг харах юм бол 거기 보면 하나님께서 직접 말씀하시기를 너희가 바벨론의 포로 잡혀갔다가 70년이 되면 내가 너희서 거기를 돌아오게 하리라 말씀하셨어요. тэн дээр юусэлэр чинь бурхан өөрөө хэлсэн байна. Та нар Бабилон руу боочлогдож явнаа. 70 жилийн дараа би таад буцаагаад авнаа гэж хэлсэн. 그럼 그 70년이 되어야 돌아온다라는 말씀은 하나님께서 만족히 여기실 그때에 돌아오게 하신다는 거죠. Өөрөөр хэлбэл тэр 70 жилийн гэдэг хугацаанд харах юм бол тийм бурхан тодорхой хэмжээнд тэр тоосон цаг нь тийм яг тэр байсан учраас тэр хугацаа дуусангууд нь тэднийг буцаагаад авнаа гэж хэлсэн гэсэн үг. 그럼 70년 동안 어떤 일이 일어나는 것일까요? Тэгвэл 70 жилийн турш зүйл ямар зүйл болох вэ тэнд? 눈에 보이는 성전이 있을 때는 성전에 가서 제사만 드렸지 하나님을 자기 마음에 모시는 일을 하지 못했어요. Өөрөөр хэлэх юм бол тийм хүмүүс тэр нүдэнд харагддаг гэсний өргөө гэдэг зүйл байгаад болохоор зөвхөн тэрэн дээр очиод нэг хэлбэр төдийл амьдарч байсан болохоос дотоод байдалдаа бурхныг хүлээж авсан аваагүй байсан гэсэн үг. 보이는 성전에 갔다 오면 그저 되는 줄로 알았던 겁니다. Тэгээ хүмүүс юу гэж бодчихсон гэхээр зүгээр тэр эзний өргөө тэр рүү очиод ирэх юм бол бүх юм болно гэж боддог гэсэн чинь. 자기가 하나님의 성전 되어야 함을 알지 못했던 거죠. Өөрөөр хэлбэл би өөрөө бурхны тийм би чинь өөрөө бурхны сүм шүү дээ гэдгийг хүмүүс мэдхгүй байсан гэсэн үг. 성전 건축하게 하신 본래의 목적을 잃어버렸기 때문에 하나님은 그 성전을 다 파괴시키신 겁니다. Гэтэ харин тэд нар яасан гэхээр бурхан өөрөө ажиллаж чинь жинхэнэ тэр одоо жинхэнэ тэр одоо нөгөө нэг эзний өргөө эзний тэр одоо сүм гэдэг нь би өөрөө гэдгийг мэдхгүй байсан гэж болохоор зүгээр тэр нэг хэлбэр та харж ирсэн болохоор тэр хэлбэр сүм бурханаас гэсэн дээ юу устгасан гэж. 성전이 사라진 가운데서 유다 백성들은 그러면은 할 수 있는 게 무엇이 있었겠습니까? За тэгвэл одоо тэр нүдэнд харагдчихсан нөгөө сүм алга болчлоо хүмүүс юу хийсэн бэл? 성전에 가서 찾을 수 없는 하나님을 자기 마음에서 이제 찾는 것밖에 없죠. Тэгэнгუутаа тэдэн дээр одоо яшиглэж нүдэнд харагдаад очих газар байхгүй болсон сүм нь байхгүй болчихгоот дотоод руу өнгөж тэгээ бурхныг ингээ хайж эхэлж. 그래서 포로 잡혀가 있는 동안 마음에서 하나님을 찾고 마음에서 하나님을 만나고 마음으로 하나님 모시고 살았던 겁니다. Тэгээ яаж эхэлж чинь тэрийг одоо тэ сэтгэлээсээ бурхныг хайж эхэлж байгаа гэсэн. 그래서 하나님께서 원하시는 뜻이 그들에게 이루어지니까 그들을 돌아오게 하신 것이 그 기간이 70년이었습니다. За тэгэнгүүт бурхан руу эргэж ирэхдээ
тэр хугацааг бид нэр харах юм бол 70 жилээс гэж. 이제 7장으로 들어가겠습니다. За тэгэхээр одоо 1-р хаад 7-р бүлгээр орж ирж 7장의 핵심 교훈은 왕궁 건축과 모든 성물을 만듦. За тэгэнгүүт 7-гийн хамгийн чухал зүйл нь болохоор чинь вангун кончуг барилгын бүтэн одоо төгсгөл болон вангун 모, кончуг과 모든 성물을 만듦. за бүхий л одоо нөгөө юу гин 성 성물이란 말은 성전에서 쓰는 기구, 도구를 말하는 거예요. 성전에서 쓰는 기구. 예. тэр болохоор чиглэлээ за барилгыг бүтэн болгоод барилгад хэрэгтэй байсан бүхий л эд зүйлсийг бүтээсэн гэсэн. 첫 번째 큰 제목이요. За эхний том сэдв нь юу гэхээр 솔로몬의 왕궁 건축. за эхний сэдв болохоор чинь Соломоны одоо барилга ажил дуусна гэсэн хаалга. 1절에서 12절입니다. 12절이요. 1-ээс 12 дугаар байгаа. 이거는 여러 부분으로 나눠지는데 이제 첫 번째 작은 제목. За тэгээд энэ одоо нэгдүгээр энэ асуулт болохоор энэ агуулга болохоор дотроо олон жижиг сэдвтэй. Тэгэхээр 17-гийн 1-ийн 1 гэх юм. 1절이고요. За нэг нь болохоор чи нэгдүгээр ишлээс эхэлж байгаа. 첫 번째 작은 제목 건축 기간. За барилгын хугацаа. 1절이고요. За нэгдүгээр ишлэл байна. 1절만 읽어 주십시오. За хэдүүлээ зөвхөн нэгдүгээр ишлэлийг уншъя. За тэгээд Соломон өөрийнхөө гэрийг харин 13 жил барьж гэрээ өвч бүрэн үзээжээ гэсэн. 아멘. 이 성전 건축에 관한 이 말씀들은 읽기에 굉장히 어렵고 쉽게 이해하지 못하는 그런 부분들입니다. Өөрөөр хэлбэл нийтлээ ингэж эзний өргөөтэй холбоотой ялангуяа барилгатай холбоотой ийм агуулгуудыг харах юм бол олон зүйлүүд гарч ирж байгаа хэрэг шууд нэг удаа уншаад ойлгоход бас бэрхэж магадгүй. 근데 우리가 이렇게 설명 듣고 나니까 얼마나 심오한, 얼마나 구체적인 그 가르침들이 들어있는지가 우리가 아실 수가 있겠죠? Гэтэ хэдүүлээ ингээд сонсныхан дараа харахад чинь их утга учиртай тий нарийн нандин одоо тийм агуулгуудыг харж болж байна. 굉장히 어려운 과정을 지금 지나가신 겁니다. За тэгэхээр хэдүүлээ тий маш тийм ялангуяа эзний өргөтэй холбоотой олон зүйлийг тайлбарлах гэдэг нэлээд удлаа. 근데 다 지나간 게 아니고 이제 왕궁에 관한 부분들이 또 많이 남아 있습니다. За гэхдээ одоо энэ бүлгээс холбоод харах юм хэлээ. Тэрний бас тэнтэй холбоотой барилгатай холбоотой ер нь бусад агуулгуудаас үргэлжлэх нь. 읽기만 하면 지루한데 여기 많은 뜻들이 있다는 걸 우리가 안다면 좀 더 흥미롭게 관심을 가지고 우리가 볼 수 있습니다. Яагаад тэгэхээр өөрөөр хэлэх юм бол хэдлээ дахиад одоо энэ бүлэг дээр магадгүй нөр барилгын талаар сурна. Гэхдээ сурж байгаа агуулга болгон дээр утга учир байгаа гэдгийг та анзаарах юм бол их бас сонирхолтой. 지금 1절 읽으셨죠? 네, 읽었습니다. 읽으셨죠? 예. 건축한 기간이 여기 지금 13년. 13년이라고 지금 기록돼 있죠? 네, 솔로몬 본인의 집을 네, 지을 집 때 왕궁, 집을요. 13년입니다. 13년은 3년이라는 단어와 10년이라는 단어가 붙어 있어요. За энэ дээр болохоор Соломон өөрийн гэрийг барихдаа 13 жил болсон гэсэн тийм. За 13 тоо гэдэг хэдлээ харах юм бол 10. Тэгээд нэмэх нь 3 гэсэн юм хоёр утгааг харж болно. 이 성전은 백성 전체에 대한 가르침이고 백성 전체 각자가 다 성전이라는 의미를 담고 있는 게 성전 건축의 의미라고 하면은요. За хэдүүлээ одоо тэр нэг эсний өргөө гэж ярихад чинь бүх зүйл эсний өргөөний талаар яригдчихсэн тийм. 여기 왕궁 건축은 솔로몬 솔로몬 자기 개인에 대한 그 하나님의 그 가르치심을 말씀하는 거죠. За өөрөөр хэлэх юм бол одоо 7-дугаараас хавлаад яаж хэлэх чинь Соломон өөрийнхөө гэрийн талаар ярьж байна тийм. Өөрөөр хааны гэр тийм.
буюу ордны нэг хэсгийн талаар ярьж байгаа гэсэн үг. 그럼 왕궁 건축이라는 것은 솔로몬을 왕으로 세우시고 솔로몬의 전생일을 인도하신 하나님의 일하심이 어떻다는 것을 말씀하는 겁니다. Өөрөөр хэлэх юм бол одоо тэр нэг хааны тэг ордон барих үед ч гэсэндээ эзний оролцоо хэрхэн орсон бэ гэдгийг хэлээ харах гэдэг. 그래서 13년이라는 것은 솔로몬이 왕이 되기까지의 모든 과정을 하나님이 친히 인도하셨다는 의미가 있습니다. За энэ дээр 13 жил гэж харж байгаа. Тэгэхээр энэ 13 гэсэн тоог бодоход ч гэсэндээ шилжиж чинь Соломоныг өнөөдөр хүртэлх тэг байр суурь олоод эзний дотор эзний өмнө хаан болоод зогсох хүртэл нь бурхан түүнийг яаж авч явсан бэ гэдгийг харж бол 10이라는 의미는 열이라는 의미는 전체라는 의미가 있고요. за 10 гэсэн тоо чинь бүхэлдээ ер нь бүхэл гэсэн утга байсан тийм. 3이라는 것은 하나님의 일하심 또는 하나님이 일하신 때라는 의미가 있어요. За харин 3 гэсэн тоон дээр ямар утга байдаг вэ? Бурхан ажиллах. Нэг одоо хөдөлгөлт бурхан ажиллах гэсэн утга байна. 여러 번 말씀했지만 이 3이라는 숫자가 굉장히 중요한 의미가 담겨 있어요. Энэ 3 гэсэн тооныг хэлээ бас урд нь сурч исэн. Тэрнчлэн тэр 3 гэсэн тоо өөрөө их чухал утга учиртай гэсэн. 창세기로부터 시작해서 또 모든 역사서 모든 역사가 기록된 성경을 보시게 되면은 이 3일이라는 그 단어가 상당히 많이 나옵니다. За хэдүүлээ эхлэл номноос ахуулаад харах юм бол энэ 3 гэсэн тоонуудыг та маш их харна. Тийм одоо эзний өргөө альва зүйлүүдээр бүгд их олон биш өргөн юм хүрээгээр 3-ын тоо гарч харна. 그럼 3일이라는 단어를 그냥 읽고 지나가시지 마시고 거기에 동그라미를 그 표시를 쳐놓으시고 그러고 나서 그 전체 구조를 보시면은 그 3일이라는 단어가 들어있는 구조는 하나님이 하신 일들이라는 걸 알 수가 있어요. Магадгүй та дараад нь Библийг уншихдаа тийм ялгааныг уншиж явах Библийн явцад чинь 3 гэсэн тоонууд гарч иж болно шүү дээ тийм. Тэгэх юм бол тэр 3 гэсэн тоог зүгээр уншаад өнгөрөхгүй тэрийг бас тэмдэглээд ажиглаад хараарай. Тэгэх юм бол тэр 3 гэсэн тоонууд буюу тэр 3 гэсэн агуулгууд орж ирсэн тохиолдолд дандаа тэгэхээр бурхан тэнцээ яаж ажилласан талаар бичигдсэн мэт. 솔로몬에게 일어난 모든 일을 하나님이 하셨다는 것이고 하나님이 하시지 않으면 일어날 수 없는 일들인 거죠. Өөрөөр хэлэх юм бол одоо энэ дээр яг чинь 13 чинь бүхэлдээ бурхны хамтарч самтарсан гэсэн үг байна. Өөрөөр хэлэх юм бол Соломоны хийсэн бүх зүйл들 эзэн бурхан түүнтэй хамт хийсэн гэсэн үг гарч ирж. 다만 하나님의 일하심은 아무에게나 일어나는 것이 아니고 그 뜻을 따라 순종할 때 하나님의 일하심이 나타나는 겁니다. Тэгээд гэхдээ тэгвэл яг тэгэхээр бурхан тэр хамт байдаг зүйлүүд нь бурхан хэн болохон тэр хамт байгаад ингээд хамт болоод байдаггүй. Харин яадаг гэхэлэр чинь бурханы өмнө дуулууртай байх гэж хичээж байгаа нэгэнтэй бурхан хамт байдаг гэсэн. 뜻대로 순종하다가 그 뜻을 거스리고 거역하게 되면 하나님이 하신 모든 좋은 일들을 다 망치는 결과가 뒤에 오게 됩니다. Бид нэр бас бодох хэрэгтэй. Би болчихно гэдэг ч юм уу болж байгаа юм шиг санагдаад ирдэг тийчээд өөрөө бурхнаа орхиод өөрийнхөө хийх гэдэг эхлээ буцаагаад өнөөдөр хүртэл хийсэн бүх зүйлээ ч гэсэндээ яадаг гэхээр бүгдийг одоо үгүй хийх тохиолдол ч гэсэн байдаг харамсалтай. 다윗이 왕이 된 것도 누가 왕이 되게 하신 것입니까? Давидыг хаан болоход хэн түүнийг хаан болголоо? 왕이 될 수 없었던 입장의 다윗을 왕이 되게 하신 것이 하나님이 되게 하신 것이죠. Эсвэн дээр Давид өөрөө юу юм гэхэлэр чинь хаан болох тийм одоо юу гэдгийг усааны янз бүрийн тийм биш байгаа. Гэтэ тэрийг төлхийн хаан болгосон юм уу? Хүн түүнийг хаан болгосон. 솔로몬도 도저히 왕이 될 수 없는 그런 위치였던 거예요. Тэ Соломоны хэдэл харахчихсан тийм байсан тийм. Тэр одоо юу гэдгийг хаан болох хэмжээний тийм байр суурьтай хүүхэд бол биш байсан. 위의 형들이 왕이 될 만한 위의 형들이 여러 명 있었기 때문에 도저히 솔로몬에게는 차례가 돌아갈 수가 없었던 겁니다. Тэгээд Соломоны дээр олон ах нар байсан тийм. Тэдний хэнэмч гэсэндээ хаан болох үс тийм мундаг байсан учраас Соломон дээр юу гэдгийг тэр одоо хааны ээлж ирнэ гэсэн тохиолдол байхгүй байсан. 근데 하나님께서 솔로몬을 지명하시니까 인간의 뜻과는 관계없이 그가 될 수밖에 없었던 거죠. Гэхдээ харин бурхан тэгээ
аль аль нэг нь хамт байгаад өөрөө удирдсан учраас хүний бодлоор болохгүй байсан зүйлсүүдийг болгож өгсөн баг. Тэр хоёр. 처음에는 존재가 미미한, 그러니까 있는지 없는지 모르는 그런 미약한 가운데 있던 솔로몬이 왕이 된 것도 큰 것인데 최고의 왕이 됐다라는 것은 모두 하나님의 일하심의 결과죠. За тэгэхээр Соломон одоо хаан болох боломжгүй байсан юм хүн хаан болно гэдэг нь гайхамшиг эзний хүсэн ерөөл тэгээ зогсохгүй дээр нь бурхан яасан. Зүгээр нэг тэтэм тавиад орхоогүй тий. Соломоныг болохоор чинь урд хожид нь байгаагүй тийм өөрн мөцтэй супер хаан болчих. 그리고 왕궁을 건축했다라는 것은 솔로몬이 자기 집을 건축한 것인데요. За өөрөөр хэлбэл энэ чинь хааны ордныг барина гэдэг чинь юу гэлж байгаа юм бэ? Соломоны өөрийнх нь гэр их сутгал явж байна тийм. Соломон ч хааны юм чинь. 집을 건축한다는 것은 그의 인생의 목적이 이루어지는 것입니다. Тэгээ өөрөөр хэлбэл хүний гэр ингээд баригдана гэдгийг хүртэл чинь энэ дэлхий дээр амьдралд нь гэсэндээ одоо тодорхой хэмжээний зорилго нь аль нэг зорилгонд биелж гэнэ гэсэн утга. 이 집이라는 말과 성전이라는 말은 같은 말입니까? 다른 말입니까? За одоо эдгээр эндээс харах юм бол тийм үнэн гэдэг үг, гэр гэдэг үг болон эзний одоо өргөө гэдэг үг, тийм сүм гэдэг үг хоёр юу нийтлэх юм болов уу? Өөрөөр та юу гэж. 이 한국 성경으로는 집이란 단어와 성전이란 단어가 이렇게 다르게 번역되어 있는데 원어로는 다 똑같은 집이거든요. 근데 몽골어 성경은 어떻습니까? 뭐 그래 좀 다르게 쓰이긴 하는데요. 성전이란 말과 집이란 말이 다르게 네. 다르게 쓰이긴 하죠. 네. 이 왕궁이라는 말과 원래 그 히브리 말의 그 본래 뜻은 왕궁이라는 말과 또 그 집이란 말 두 개로 나눠져 있고 성전이란 말은 다 집으로 이렇게 다 돼 있어요. 집으로 그렇게 돼 있습니다. Өөрөөр хэлэх юм бол одоо энэ дээр харж байгаа өөрийн гэр гэсэн тийм ээ өөрийн гэр гэсэн агуулга эзний өргөө гэсэн агуулга гэр болон өргөө гэсэн агуулгад ерөөхдөө ижил утгатай юу өөр утгатай юм гэж. Тэгэхээр нэг одоогийн аргалаар бичлэг нь өөр боловч өөр байгаа даа тийм. Тэгэнгүүт яг үндсэн Библийг харах юм бол тэр үл ижлэх утгатай гэж. Манай монголч гэсэн утга нь ижлэх юм да. Бичлэл одоогоор өөр байгаа тийм. 그러니까 솔로몬이 왕으로서가 아니라 자기 개인이 하나님의 집으로 지어진 것이 하나님께서 그 일을 하셨다는 거죠. За энэ дээр харах юм бол тийм Соломон өөрийнх нь гэрийг ч гэсэндээ эзэн бас хамтдаа хийж өгсөн гэдэг нь яаж л чинь тэр өөрийнхөө бодлоор ч юм уу тэгж үйлдэлгүй гэдгийг бас харж болж тийм. 우리에게 집을 지으라고 그렇게 당부하신 말씀이 또 있습니다. За бид нар ч гэсэндээ яадаг гэхээр одоо гэрээ бариараа гэсэн юм одоо тийм даалгавар гэх юм уу? Ийм үг бас өгөгдсөн байдаг. 유다서 1장 20절부터 21절 누가 읽어주십시오. За хин нэг нь Юда номны 1-ийн 20-оос 21-ийг уншиж хүү. Юда 1-ийн 20-21. За 1-ийн 20-21 гэсэндээ. Тэгээ 20-21. Хайртад нь харин та нар хамгийн ариун итгэл дээрээ өөрсдийгөө сүндэрлүүлж ариун сүнсээр залбирэн мөнх аминд аваачих эзэн Есүс Христийн маань өршөөлийг хүлээн Бурхны хайранд өөрсдийгөө сах. 아멘. 아멘. 이 구절을 보면 자기를 집으로 건축해야 된다는 말씀이 이 내용인데요. Ингээд бид нэр харах юм өөрсдийгөө гэдэг нь болохоор чинь өөрсдийгөө эзний өмнөхтэй эзний сүмээр сүндэрлүүлээрээ босгоорой гэсэн болов явж байна тийм. 마치 각자 우리 성도 자기가 스스로 집을 지어야 된다고 말씀한 것처럼 보이지 않습니까? Энд дээр харах юм бол магадгүй бид нарыг за чи өөрийнхөө гэрийг бариарай гэж байгаа юм шиг тийм. Магадгүй би өөрөө ингэж мэдээд барих хэрэгтэй юм шиг ингэж харагдчих магадгүй. 근데 그런 의미가 아닙니다. Гэхдээ энэ бол тийм утга биш байна. 내가 짓는 것이 아니라 하나님이 지으시는 거죠. Өргөөг хэн барьдаг гэлээ? Би биш, Бурхан өөрөө барьдаг гэсэн. 우리는 하나님의 집이기 때문에 하나님이 지으십니다. Тэгээ бид нар бол эзний өргөө учраас эзэн өөрөө биднэрт барьж өгдөг.
그럼 자기를 건축하라는 말은 자기가 지으라는 말이 아니라 하나님께서 나를 건축하실 수 있도록 내가 믿음으로 하나님께 맡기는 일이 자기를 건축하는 일입니다. Ингээ өөрийгөө бүтээн байгуулалт өөрийгөө босгох гэдэг энэ агуулга болохоор чинь юу гэсэн үг вэ? Бурхан надаас хүсэж байгаа. Тэгээ бурхан байр шүүгэн би харин түүнтэй нэгдэх ёстой гэсэн үг. 그러니까 말씀만을 믿는 거룩한 믿음을 굳게 갖고 있을 때 우리는 날마다 하나님에 의해서 건축되어지는 사람이 되는 겁니다. Тэгээ бид нарт зөвхөн эзний үгэнд итгэдэг, тэгээ үгний хүчинд итгэдэг ийм зөв итгэл биднэрт байх үед яг гэвэл бидний дотор өдөр болгон одоо тэр нэг барилгын ажил хийгдэх болно гэсэн. 말씀으로 거룩을 지키고 말씀 붙들고 기도하고 또 하나님의 긍휼을 기다리는 것이 우리가 건축되어지는 일인 거죠. Тэгээ бидний хувьд юу гэвэл эзний үгэн дотор байж үг рүү анхаарч тэ эзний үгнээс суралцаж тэгээ үгэн дотор басан байгуулагдж байгаа энэ бүх зүйлүүд нь юу юм бэ? Эзэнтэй хамт эзэн миний дотор тэ миний тэр өргөөг барьж байгаа гэсэн үг юм аа. 우리가 하는 일은 하나님의 말씀을 붙들고 하나님께서 하시기를 기다리는 것밖에는 우리가 할 게 없는 겁니다. Тэгэнгүүт бидний хувьд болохоор чинь хийх ёстой зүйл юм лээ. Би зөвхөн эзний үгэнд итгээд эзнийхээ үгнээс зуурах нь чухал гэдэг. 또 자기의 환경을 자기가 만족한 환경으로 이게 만들어가는 것도 집을 짓는 거라고 말할 수 있는 건데요. За тэгэнгүүт яаж гэхээр бид нэр өөрсдийгөө тийм одоо босгон байгуулах талаараас хэлсэн. 창세기 30장 30절에 야곱이 외삼촌에게 한 말이 있습니다. 요 3 구절이 무슨? 예, 30장 30절에 성경은 요? 창세기 예. 장세기. эхлэл номны 30-ийн 30 дээр харах юм бол тэн дээр юу гэхээр 나는 어느 때나 내 집을 지으리까 세우겠습니까라고 말을 했는데요. За тэгэнгүүт тэн дээр үслэгч би хэзээ өөрөө гэрийг барих вэ гэсэн юм байна тийм. 그것은 자기가 원하는 삶의 환경을 자기가 만들기를 바라고 있다라는 뜻이죠. Хүмүүс ядгалаар өөрийнхөө хүсэж байгаа тэр амьдралынхаа тэр орчинг өөрөө байгуулахыг хүсдэг. 영적 성전이 아닌 자기의 생활의 그 복된 환경을 만드는 것도 하나님이 하신다는 겁니다. Гэхдээ бурхан яадаг гэхэлэр чинь сүнслийн төдийг миний бодит амьдралын тэр орчныг ч гэсэндээ босгон байгуулдаг нь хий юм бэ гэмут эзэн бурхан. 시편 127편 1절이요. Дуулал 127 127편 1절. дуулал 127-гийн нэгийг харах юм бол энэ дэр юу гэхээр 시편 127편 1절에 우리가 집을 세우려고 해도 여호와께서 해주지 아니하시면 그 수고가 헛되다는 말씀이 있어요. За өөрөөр хэлбэл энэ дээр гэж эзэн гэрийг барьж байгуулахаас нааш түүнийг байгуулах гэсэд дэмий хөдөлмөрлөдөг юм аа. Энэ хотыг хамгаалахаас нааш манай чүн дэмий сэрүүн байдаг юм аа гэсэн. 네, 오늘 여기까지 하겠습니다. За өнөөдөр ингээд дуусгая. 기도하고 마치겠습니다. залбираад дуусгая. 저희를 거룩하고 아름답게 만들어 가시는 하나님의 은혜에 감사합니다. Эзэн минь биднийг ариун зөв таны өмнө хүмүүсээр өсгөхын төлөө удирдах талархая. 하나님의 뜻대로 살기를 바라며 하나님의 사명 감당하는 자가 되기를 간절히 원하는 마음 갖게 하여 주시고 Эзэн биднийг таны хүслийн дагуу амьдрах гэж хичээдэг. Таны хүсэлтэй ойр байдаг нэгэн болгож өгөөч. 또 모든 말씀이 저희를 복되게 하고 말씀하는 대로 일하시는 하나님이심을 언제나 믿게 하여 주시고 Эзэн бүх зүйлийг бид нар таны үгэнд итгэж хүлээж аваад таны үгийн өмнө зөв зогсдог зөв итгэлтэй байх тусалж өгөөч. 그 믿음의 기초 위에 하나님이 지으시는 집으로 지어져 가는 우리가 되게 하여 주시옵소서. Эзэн минь тэгснээр таны өмнөх итгэлээр суурин тавигдаж тэр суурин дээр таны хүссэн тэр өрөөнүүд босгогдох болтугай. 항상 말씀의 가르침을 떠나지 않는 저희가 되게 하여 주시옵소서. Эзэн минь таны үгнээс таны зааж байгаа үг болгоноос бид нэр холдохгүй ойр байхад туслаач. Ойр байлгаж өгөөч. 예수님의 이름으로 기도합나이다. Танд Иесусийн нэрээр залбирanгуйж байна. 아멘. 아멘. 수고하셨습니다. 네, 수고하셨습니다, 목사님. 네, 시간이 조금 넘어갔습니다. За, жоохон хүчлээ цагаа.
한 주간 동안 말씀의 은혜 안에서 평안히 지내시기를 바랍니다. Наадаа манайхан 7 хоног дөрш ерөөл дүүрэн байгаарай. Эх 7 хоног 5 дахь өдөр өглөөдөө пастор өсөх юм билээ 2 тухай хичээлээ. За нийтийн үдээс Баярлалаа. өмнө зорчиг үсчихсэн. За баяртай. 글쎄. Баярлалаа.